Помните, как мы? Уважаемые коллеги, минуточку внимания. Здесь к нам обращаются многие, у кого нет, кто-то оставил в гостинице, кто-то во время регистрации не взял мандат. Будьте добры, поднимите руки. Сейчас вот девчата, ребята пройдутся по рядам. Поднимите руки, кто вчера зарегистрировался, но сейчас вот этот момент нет мандата. Вот, пожалуйста. Прошу всех занять свои места. Прошу берите. Sayın delegelerimiz lütfen yerlerinizi alın. Şimdi gelen delegelerin hesaplantısını yapacaklar ve forum hazırsa delege kartları hazırsa eğer biz işlerimize devam edeceğiz. Delege kartları yok olan misafirlerimiz lütfen alın. Aldım hocam. Cami bir tane aldım. Evet. Azerbaycan'ın en büyük diasporası Türkiye diasporasıdır ve bu diasporanın başbakanıdır. Söz veriyorum. Братья и сестры, дорогие друзья, я уполномочен от имени делегации Курганского края от России приветствовать участников нашего 7-го конгресса. Sayın Kongre Başkanı
ve değerli kardeşlerimiz, Rusya adına ve Stavropol'daki Abaza Dernek adına selamları iletiyorum ve onun temsilcisiyim. Пожелать Конгрессу плодотворной работы, успешной. Я бы хотел сказать, что в Ставропольском крае проживает более 5000 абазинов. Это, можно сказать, если такое диаспора, самая большая, может быть, сокращая Черкесию у нас в России. И поэтому мы создали 20 лет назад культурный центр Абаза в Ставрополе, а 5 лет назад создали культурную автономию абазин Ставропольского края. Şunu anlatmak istiyorum ki size, Stavropol bölgesinde 5000 kadar nüfusumuz vardı ve 20 yıl önce Abaza adlı derneği kurmuşuz. Tüm Karaçay-Çerkes delegasyonları hepimiz oradayız ve onların hepsinin adına size başarılı olmanızı diliyorum. Добрых дел у наших культурных центров это и землячество, и форумы, и фестивали, участие в праздниках День города, День края, это и школа по изучению родного абазинского языка и так далее, и проект там, где живут абазины, куда приезжают наши красивые студенты аграрного университета и СКФУ, Ставропольского федерального университета, где мы рассказываем о жизни абазин в крае, в столице края, о студенческой жизни, демонстрируем таланты, возможности и так далее и тому подобное. Bizim çok üzerinde çalıştığımız projelerimiz vardır. Onlardan birkaç tanesi ziraattır, forumdur, okul eğitimleridir, ana dilimizin eğitimidir ve biz ayrıca mahalleleri gezip Abazin hayatını anlatıp öğrencileri götürüp herkese bunları gösterip eğitiyoruz. Дорогие друзья, один просто пример, извините, я не могу 52 год работы в аграрном университете, с пятым ректором уже. Вот у нас есть яркие личности, которые вносят вклад в культуру, экономику, спорт, здравоохранение в России. В нашем только аграрном университете работает 5 абазинов, из них 2 доктора наук профессора, 3 доцента, 1 заслуженный. Çaba gösteriyorum. Ve bizden çıkan Rusya'ya çok etki yaratan, çok tanınan insanlarımız vardır. Onlardan 2 tanesi doktor, 3 tanesi de doçent doktor. Что бы вы пожелали новому исполкому на конгрессе здесь, для делегатов со всего мира? Прежде всего, мне кажется, это решение демографической проблемы. Демографическая проблема. Будет народ сильный, мощный, крупный, богатый, мы сохраним и культуру, и язык, и традиции, и обычаи. И это будет правильно. Это самое главное. Надо убедить наш народ, в особенности наших красивых женщин, чтобы в каждой семье абхазо-абазинской было не менее 3-5, а то и более детей. İlk olarak buradaki kongreye şunu paylaşmak istiyorum. İlk olarak bizim nüfus sıkıntımız vardı ve şunu söylemek istiyorum. Nüfusumuz güçlü ve kaliteli nüfusumuz yoksa hiçbir şey beceremeyeceğiz. Yani bizim güzel gençlerimize ve güzel kadınlarımıza söylemek lazım ki şunu. Abhaz veya Abazin hiç fark etmez ailelerde. Minimum 3'er çocuk olması gerekmektedir. Nüfusumuz olacaksa her şeyi beceririz. Доктор наук, профессор лингвист из Москвы, старости, в 1995 году публиковал такие цифры. В мире, он говорит, 6800 языков. К великому сожалению, через 70-100 лет половина языков уйдет в небытие. Когда спрашивают, а какой самый сложный язык в мире, доктор, профессор, который знаком 400 языками, свободно говорит на 20 языках, говорит, самый сложный язык в мире — это абхазский. Можно представить. Абазинский не легче. Задумайтесь над этим. Поэтому я думаю, просто буквально 2 слова о том, что сейчас много говорят об объединении, о выработке нового алфавита и так далее языка. Можно это сделать. Как мы все изучаем, к сожалению, во всем мире раньше изучали русский язык и английский. Так вот,
нам надо и абазинам, и абхазам изучать новый алфавит, новый букварь, новый язык, начиная с детства, и когда все освоят этот новый язык, перейти на этот новый язык общий для абхазов и абазин. Но это может быть через 50, через 100 лет. Но это надо делать, а потом уже переиздать и все, что до этого издано. Dünyada tanınan bir dil bilimci vardı, Starasin adlı. 1820 yıllarda şöyle bir rakamlar çıkartmıştı. Dünyada demiş 6800 dil civarında vardır demiş. Kendisi bu arada 400 dili algılıyordu ve 20 dili konuşabiliyordu. Ve demiş ki bu 6800 dillerin arasında yaklaşık 70-100 yıl sonra çoğu yok olacaktır. Ve bunların dillerin arasındaki en zor olanların bir tanesi Abhazcaymış. Ve Abazince ayrıca o da zordu ama tabii ki Abhazca en zorudur. Ve şöyle bir şey söylemiş. Bir ırk yok olmaması için, kardeş millet yok olmaması için ortak bir alfabe kurulması gerekmektedir. Ve yakın dillerin birbirini iyi anlatmaları için yine de çocukları eğitilmeli gerekmektedir. Alfabeyi yaptıktan sonra, o alfabe hayata girdikten sonra ve o alfabe geçtikten sonra ortak dili konuşurken ırkımızı ve dilimizi kaybetmeyiz. Примеры есть у нас в России. Создаются гнезда языка, чтобы спасти этот редкий, богатый язык. Третье, на что бы я хотел обратить внимание, вот, понимаете, едете все вы и смотрите, и мы смотрим. Абхазия, вот посмотрите, какие красивые люди живут в Абхазии, какая красота вокруг. Вы понимаете? Поэтому вот красота спасет мир и народ. Мне кажется, это прежде всего об Абхазии. И нужно это использовать. Чем силен наш народ? Своей духовной высокой культурой. Искусство, танцы, музыка. Вот, понимаете, они послы мира, посланцы Абхазии, в признании Абхазии во всем мире. Мы трижды принимали команду КВН «Нарты из Абхазии» в Ставрополе. Грандиозный эффект. Нарты из Абхазии сделали больше для признания Абхазии, чем многие дипломаты и политики. Вот это надо использовать. В чем наша сила? Вот это надо использовать обязательно. Abhazca ve ayrıca Abhazya çok zengin bir bölgedir ve zengin bir dildir. Burası için çok rahatlıkla şunu söyleyebiliriz, çok güzel bir yerdir. Abhazya'yı gezerken güzelliği görüyorsunuz, bir sağınızda bir solunuzda görebiliyorsunuz ama onun arka planında tabii ki yıkılmış, neredeyse yok olmuş binalar ve tarihle dökülmüş binalar vardır. Dostoyevski bir arada söylemiş, güzellik dünyayı kurtarırmış. Abhazya'dan bahsetmiş demek ki. Abhazya çok güzel bir yerdir. Ayrıca Abhazya'nın şöyle bir özellikleri var. Dini açıdan, adet açıdan, kültür açıdan, ayrıca halk dansları açıdan, her açıdan biz çok iyiyiz. Ve bunları bizim avantajlarımızdır ve bunları bizim ilerletmemiz gereken bir şeylerdir. Ayrıca şunu altını çizmek istiyorum. KVN ekibin, Narty iz Abhazya adlı KVN ekibin yaptığı çok şey vardı. Biz de onları ağırladık tabii ki, yanımızdalardı. Ama Abhazya'nın bağımsızlığını daha çok etki eden bunlardır. Безусловно, в это дело могут внести вклад и лепту яркие личности, представители наших народов. И такие личности у нас есть. Прежде всего, это Тарас Мироншанов. Давайте поприветствуем его еще раз. И еще раз. Его авторитет, его мудрость, его обаяние, его интеллект знают во всем мире. Он достойно представлял наш народ на всех уровнях. Bizim en önemli püf noktamız tanınan insanlardır. Bizim vatanımız ve ırkımız için çok iş beceren insanlardır.
Ve onların bir tanesi Taras Mironovic Şamba'dır. Lütfen ona alkış. Taras Mironovic çok zeki, okumuş bir insandır. Ve onun yaptığı çalışma hiç kimse beceremeyebilirdir. Bizim ırkımızı dünyanın tüm dört yolunda temsil etmektedir. Но Конгрессу и Народной ассоциации нужны новые, молодые, талантливые, амбициозные, яркие личности. И такие люди у нас есть. Кстати, гумус, плодородный слой почвы, есть он и в обществе, 15-20%. Это те лидеры, созидатели, которые тянут общество к прогрессу, к солнцу. И такие люди среди нас есть. Я хочу сказать прежде всего об Экзекове Мусе. Лидер-созидатель, истинный патриот страны и нашего народа, и мы можем гордиться такими личностями. У нас есть в Москве Акитов, у нас есть Чагов Армида в Ставрополе, у нас есть много таких талантливых людей. Их усилия нужно объединить для того, чтобы решить все важные и сложные проблемы, которые стоят перед нашим Конгрессом, перед нашими народами. И наша делегация из России, безусловно, еще раз желает успехов Конгрессу и уверена, безусловно, в том, чтобы сегодняшний Конгресс – это начало большого пути к процветанию. 15 лет назад я выступал с этой трибуны и желал нашему народу свободы, независимости, равноправия. И я могу эти слова повторить теперь. Нынешние условия гораздо лучше, чем тогда. У нас есть все возможности для того, чтобы действительно наша Абхазия, солнечная Абхазия, стала райским уголком, процветающей страной, чтобы все народы мира стремились попасть в Абхазию. Но для этого нужно идти vermek devam etmeliyiz. Başka. Tabii ki çok tanınan ve büyük insanlarımız vardır. Ama şunu söylemek istiyorum ki kongrenin büyümesi, genişlemesi için yeni genç Egzekov Musa bir vatanseverdir. Çok zeki ve çok yardımcı bir insandır. Onun yanında Çagov Artmir var. Onun benzeri çok sayıda gençlerimiz vardır. Örneğin 15 yıl önce biz burada Rusya'daki Abhaz Abaza diasporası olarak ben burada yine sahneye çıktığımda biz o zaman zaferi ve bağımsızlığını konuşuyorduk. Onların muhabbeti vardı. Tabii ki o zamandaki şartlar ve bugünkü şartlar çok farklı. Bugünkü şartlarımız çok daha iyi ve onları kullanıp Abhazya'yı cennete dönüştürebiliriz. Tüm halklar, dünyadaki tüm halklar buraya gezmek, buraya görmek, buraya izlemek isterler. Bunu yapabilmemiz için hepimiz tek olmamız gerekmektedir. Çok teşekkür ediyorum size.
Programımızda biraz değişiklikler olmuştur. Onu delegeler, sayın delegelerle ortakça konuşup karar vermişiz. Ve şimdi Abhazya'da tanınan Akademiya Kurumun Başkanı Zorak Joko'ya söz veriyoruz. Конгресса президент, Ельцин Дурова, Тарас Пенонипа, записал Гирьятаз, Апсуа База, Абаза Апсуа, Ждала Шахбалай, Sayın Kongremiz, Sayın Başkanımız, her yerde, tüm yerlerde tanınan Taras Penonepa, Sayın Abazin delegelerimiz, hepinize selam veriyorum ve hoş geldiniz diyorum. Апсу Академия, Апсу Зарова Азати, Рыхдал Испой, взяла кабель. Abhaz Akademi adına ve Abhazya'nın bilimcilerin adına hepinize hoş geldiniz. Сидишь дырой, и рыкаешь бой, шара шижёхы рада, шара житлапса, хара хетмас, чияша шам. Hepiniz görüyorsunuzdur, açık açık görüyorsunuzdur. Sizin yardımımız bizim ırkımızı ilerlemektedir. Уприятахком Ожаевыдер, а я и рамшашна, Тырктула и Хадяспора Хадарнакчи, Апсу Заравай, Академиячы, имя Кахказ и Пыларакачы. Bunun üstüne şunu hatırlatmak istiyorum. Geçen Zafer Bayramı'nda Apaz Diaspora'nın başkanlarıyla, akademiya başkanlarıyla, bizim bilim adamlarımızla akademiyanın binasında yapılan görüşme. Ехепи хамта, дары и царны, икнар гуло зарва, ворт хылтыш хатара шапзыргыло, дат сихамо, безшех культуры рыджера амю икнар. А конгресс, а хацр кхейшти, иччу усуради, хымпады изызгу, уйоб, вахаядр. Саташмцар, при айтагара, адхал раста, псаапсшаз, захавах, рачайхат, насаурус бежала диспо. Там царц, воси колоза, гевани шарики пап. Айтагара, там говорится, дома, насаурус бежала диспо. А при Аганахала дар зашкус штызхша программа азбабшлаханстаху юнески жокшуксазы Апснацарадыракар Академия Ахадари Абазапсуа этнос архиразы Жларбжарати Ахейт Кыла президент Ацарадыракар доктор профессор академик Муса Екзекови Ауси Цуразы Айкушахатна Напы Азах. Bugün burada bizim toplumumuz, bizim kongremizin en keskin sorunu şudur. Bizim Abhaz ırkı olarak Abhazca dilimiz zayıf olmamızdır. Ayrıca bizim hepimizin birbirimize destek vermemiz için bu çok önemli bir konudur. Ярубляшксазы, Абазапсует Масарчезы, Ацарадыра программе о концепции Рюра Абшахти. Ебахта за программаги о концепции Юнески Жокшуксазы, Абрапсна, Ахтныкала Япа, и Шапхаргойт, Абснахада Рауль Хаджим, Дезлапос Айзерыч. Bugün bizim 2015'te yaptığımız bir anlaşmaya göre, Raul Hacımba'nın onayladığı anlaşmaya göre tüm bu konuları konuşulmuştur 2015 tarihinde. О программе концепции цитирую о базовой Апсуай,
абызшәақәеи аҭоурыхтә культуратә ҭынхеи реиқәырхареи рырҿиареи. Насгьы хмаҳәҭак, хырхарҭак рыла ишьақәгылоуп. Актәи абызшәақәа рыҭҵаара, аҩбатәи аекспедициатә ԥшаарақәа, ахбатәи архивтә материалдар. Bu programın ismi Abhazların ve Abhazlıların dili, kültürler, işlevsel bilimleridir. Ve bu üç farklı kola ayrılmaktadır. Birinci ana dilimiz, ikinci araştırma ve üçüncü de bizim tarihimizdir. Програма цаарадыра та аишкара усқәа амаҭәеи роуп Аԥсны ҭҵаарадырақәа ракадемиа. Афинанстә усқәа мҩақәиҵоит Муса Егзеков. Organize işlemlerimiz akademiye sahiplenmiştir. Yani bizim açımızdan bunlar yapılacaktır. Finansal maddi konuları Musa Egzekov tarafından verilmiştir. Абрамаҷк сааҭгылоит. Сара хаҭала дсымбац, иӡбахә исмаҳац, абас аԥсуа етнос аиқәырхаразы, аизырҳаразы Муса Егзеков иҟаиҵо ҟазҵо, иршьо зыршьо даҽаӡәы. Şimdi söyleyeceklerim hepsinin altını çiziyorum. Bu kadar çok çalışma yapan Abhaz ırkını, Abhazin ırkını ve dilini kurtarmak amacıyla ve yardımcı olmak amacıyla bu kadar çok çalışma yapan kişi daha önce hiç görmemiştim. Ve bu kişi de Musa Egzekov. Амала дҟазаара зегьы, имчи ршара, имал ишала. Böyle birini herkes tanımak ister. Ve kolayca şunu söyleyebiliyorum. Bu tanıdığımız artık kişi ömrünü verdi ve emeğini harcadı bu işi becerebilmek ve bu hedefe ulaşabilmek için. Программа акша-мыкша еидаҳкылоит аԥсуаа иабазаркит бызшәеи культуреи рыҭҵаара знапалақәоу Аԥснытәи, Карачи-Черкесктәи, Урыстәылатәи, Европатәи аҵарауаа зегьы. Bizim programımızın içinde yapılan işlemlerin bir tanesi şudur. Çocuklardan büyüklere kadar tanınan tüm bilgileri Karaçay-Çerkesya'dan olsun, Rusya'dan olsun ve diğer ülkelerden olsun tüm bilgileri topluyoruz ve araştırmasını yapıyoruz. Ибаҳҭоит арҭ аҭҵаарақәа рзы ҳаԥхьаҟа иҟаҵаз, иҟаҵамыз, насгьы шьаҭас иҳамоу ҳақәныҟәоит адунеи ԥышәа. Bu işi yaparken, bu araştırmaları yaparken biz şöyle yol izliyoruz. Gelecekte yapılması gereken adımları düşünüyoruz ve bugüne kadar yaptığımız ve yapacağımız adımları düşünmekteyiz. Иҳәатәуп аханатә аус ахаҵакра шымариамхаз, уимоу, иахьагьы аиҿкааратә усқәа рҿы акырџьара аимакеиҿак ҳауеит. Baştan şunu söylemek istiyorum. Bir nitekim farklı kurumların yönetilmesi çok zor bir şeydir. Bazı sorunlarımız olmuştur, bazı anlaşmamazlıklar olmuştur. Аха ихадароу аиҿкаара ҳалшеит, иахьеиуахыз ус иазхәыцуа арҿиаратә аҭҵааратә гәыԥ. Черкескиаартәу ахеидкыла алашареи Аԥсуа академиеи ҳамч еилаҵаны. Ama bunun en önemlisi biz hedefimize ulaşmışız. Şöyle ya da böyle gece düşünerek Alaşara ve akademiya ile birlikte bu tür toplantıları yapabilecek bir güce sahip olduk. Программа амҵарызы, аусура амҩақәҵаразы еиҿкаау аексперттә хеидкыла. Уи иалоуп аҵарауаа иаҳҳәап
Джордж Хью, Вячеслав Чдыкба, Юра Мчабадзе, Вячеслав Биба, Петр Чекалов, Сергей Пазов, Ухарик Шихов. А конгресс, она мне выслала, а потом шпирулакцина, ханчкуны юбарса, владжа, а программа эксперт Хейткова Эйла Трахама. Сбердыски хапки что, юнецкий жашек созби, хаусура, а проект Паруховшла, Рыдкалара. Bu programı devam ettirebilmek için Abhazya'dan ve diğer ülkelerin tanınan bilim adamları ve kvalifiye olan insanları topladık. Örneğin Vyacheslav Çelikba ve George ve diğerleri. Bu programımızın hedefi 2018'ine kadar belirlediğimiz hedeflerimize ulaşmaktır ve programımızın çalışmasına devam ettirmektir. Ялка анекдоту, а программа Айгра, Айчкара, Анна Дерабуско Зиге, Ирулаху, Хадьяспара, Хатарнахча. Şunun altına çiz... Şunun altını çizmek istiyorum. Bu programın yürütülmesinde ve organize edilmesinde parmağı olan değerli Türkiye'deki değerli diaspora temsilcileridir. İzbanaksa Sara, aparışta şuksıra çağla tırptıla bir diaspora için apşara köbübüz bu diya hasabala agreganistruy. Zıpsat gülyakhı bu hajla rihari yukrıda bu hacağa geçemezsem bu bizşedi, bu tuğrıhdi, bu pepşdi, rıtsara. Çok yıl çalışıyorum bu işlerin arasında, içinde ve kendim şahsen biliyorum ki vatansever çoktur. Çok gezdiğim yerleri var. Dolayısıyla vatanseverler çoktur ve çok yardımcı olmak istiyorlar ama bu konuda. Tabii ki bizim Abhazya'mız en önemli konusudur. Дорогие братья, дамы и господа, как вам хорошо известно, в современном мире весьма серьезный и масштабный вызовы глобализации. В этих условиях нам, абазино-абхазам, конечно же, необходимо подумать о спасении самого себя, своего языка и культуры, о сохранении и развитии тех ценностей, без которых не мыслим наш этнос. В целях принятия реальных и конкретных шагов в этом направлении в 2015 году президент Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара Муса Икзеков и президент Академии наук Абхазии договорились о создании научной программы под названием «Абазины и Абхазы. Сохранение и развитие языков и историко-культурного наследия», как чрезвычайно необходимой меры воздействия на эти глобальные проблемы нашей нации. Программа состоит из 3 доминантных направлений: абазинские и абхазские языки, полевые исследования и архивные материалы. Она ориентирована на весь абазино-абхазский этнос, в какой бы точке земли мы ни жили. Благо, абазины и Абхазии у себя на родине и за рубежом донесли до нас значительный пласт исконных особенностей своего языка и традиционной культуры. Научную часть программы ведет Академия наук Абхазии в лице ее президента, а финансовую Муса Хабалевич Икзеков, выдающийся представитель нашего этноса, бескорыстно отдающий всю свою жизнь, весь свой потенциал спасению и развитию абазино-абхазского этноса. Вокруг нашей программы нам удалось создать очень мобильный, компетентный и весьма активный групп специалистов, профессионалов, привлекая, можно сказать, все научное сообщество Абхазии, Карачаево-Черкесии, всей России и европейских стран.
заинтересованная и компетентная в изучении актуальных вопросов нашего этноса. И, несомненно, особое место в нашей программе занимает как изучение абхазо-абазинской диаспоры, так и вовлечение их представителей в качестве исполнителей проектов. Основным и рабочим органом программы является экспертный совет, в состав которого входят такие известные ученые, как Джордж Хьют, Вячеслав Чирикба, Юрий Анчабадзе, Петр Чекалов, Сергей Пазов, Тимураз Ачуква, Вячеслав Бигуа. Буквально завтра у нас заседание этого экспертного совета, на котором принимаем проекты на 2018 год. Своим системным подходом к организации работы мы хотим показать себе и всем другим свою способность сохранить и развивать сакральные ценности нашего этноса как достояние культуры всего человечества. Именно такой прагматизм актуален сегодня и может вывести нас к чрезвычайно необходимым конкретным результатам. И, конечно же, мероприятие необходимо проводить параллельно во взаимосвязи со всеми темами, которые заняты аналогичной тематикой в рамках институтов, университетов, других исследовательских центров. Наша программа никоим образом не заменяет, а дополняет их работу на качественно ином уровне. Не вдаваясь в подробности, назову некоторые темы, разрабатываемые в рамках названной программы. Это изучение состояния абазинского и абхазского языков в различных стратах абазинского и абхазского социума, разработка учебно-методического комплекса для разных уровней владения языком по абазинам и абхазам, ранние записи абазинского фольклора, средневековые армянские источники об абазинах и абхазах, расшифровка аудио и видеоматериалов абазинского и абхазского фольклора, записанных в Турецкой республике, и многие-многие другие. 2 года работы нашей программы и пульс, заданный руководителем программы Мусой Игзековой, показали нам, что все зависит от нас с вами, от наших немедленных, решительных, системных, прагматических действий в деле сохранения и развития самого себя, своей идентичности, своего национального интереса. А ведь конечной целью всех этих мероприятий является сближение друг к другу абазин и абхазов, воспитание подрастающего поколения сознанием родного языка и родной культуры, координация всех действий, чтобы быть вместе во всех сферах жизнедеятельности в этом небезопасном глобальном мире. Атырызку, Авалька, Сашча, всех абаджа, съесть баджа, мы псыкала, и шит снова, а стало аж будем джам. Шуныз тижа ашуксы наркам, а база этнос, айкурхари, арчари рыску, а конгресса усуа, и хади егна, и мюасуа хаджа зипай. Табу. Değerli delegelerimiz, az önce Abhazca konuşulan Rusça'ya çevrilmiştir, Rusça söylenmiştir. Çünkü salonumuzda Abhazca veya Türkçe anlamayan, bilmeyen delegelerimiz vardır. Ayrıca değerli kardeşlerimiz, değerli delegelerimiz, hepinizi yaklaşan yılbaşı ile kutluyorum sizi. Teşekkür ederim. Профессор Ксения Викторовна, Вячеслав Чирикба, Hepinizin çok iyi tanıdığınız bizim bilimci ve profesör Vladislav Çirikba'ya söz verelim.
ben de Rusça konuşacağım. Anladığım kadarıyla bizim tercümanımız vardır. Уважаемые делегаты Всемирного конгресса Абхазо-Абхазинского народа, для меня является большой честью выступить на этом значительном форуме. В своем выступлении я хочу кратко рассказать о работе, которую ведется в рамках международного объединения содействия развитию абхазино-абхазского этноса Алла-Шара. Sayın delegelerimiz, sayın misafirlerimiz, ilk olarak sizi hepinizi selamlıyorum ve burada bulunduğumdan çok gurur duyuyorum. Bazı konuları konuşmak istiyorum. Dünya Abhaz-Abhazin Yardım Komitesi Алла-Шара adından konuşmak istiyorum. Как мы все хорошо знаем, ситуация с языком достаточно сложная как в Абхазии, так и в Карачаево-Черкесии. Так, согласно исследованиям абхазинских коллег, в условиях города 60% детей не владеют абхазинским языком. Hepimizin bildiğimiz gibi dil sorunumuz çok büyük bir sıkıntımızdır. Çok araştırmalardan sonra, Abhazin bilimcilerden yapıldığı araştırmalardan sonra şehir içerisinde %60'ı dil sorunu yaşamaktadır. Схожая ситуация в Абхазии. Вот данные, проведенные данное исследование. Была изучена ситуация в 4 детских садах города Сухум, абхазских детских садах. Выяснилось, что общее число абхазов, абхазских детей, не знающих языка, значительно больше, чем те, кто язык знает. Ситуация типична для всех других детских садов Абхазии. Abhazya'da da aynı işlem yapılmıştır. 4 tane anaokulu incelenmesini yapılmıştır ve çok kritik bir durumumuz tespit edildi. O da şu, Abhazca'yı bilmeyen, Abhazca bilenlerden daha çoktur. Bu çok büyük bir sorunumuzu yaşatır. В итоге следует констатировать, что абхазо-абхазинский этнос столкнулся с угрозой в перспективе потери родного языка. Пока это еще мало ощущается, поскольку подавляющее большинство взрослого населения хорошо владеет родным языком. Однако во всей сложности и даже трагичности эта ситуация проявится через 15-20 лет, когда дети вырастут и выяснится, что значительная часть городского населения не будет владеть родным языком, и не сможет передать его своим детям. А ведь гибель языка начинается тогда, когда взрослые не передают язык своим детям. Böylece nitekim sorunlarla yaşayabiliriz. Abhaz-Abhazin ırkı olarak yaşayacağız bu sorunları eminim. Yaklaşık 15-20 sene sonra bugünkü büyük nesilimiz büyüdükten sonra ve küçük nesilimiz yine büyüdükten sonra Abhazca yok olma riski altındadır. Niye? Çünkü bir aile, anne baba çocuğuna Abhazcayı yani ana dilini öğretmelidir. Şu an bunu pek hissetmiyoruz. Niye? Çünkü büyük nüfusun çoğunlukla Abhazca bilmektedir şu an. Ama ileride bu durum tamamen değişebilir. Для того, чтобы процесс оздоровления ситуации с абхазским и абхазинским языками был эффективным и принял системный характер, нужен хорошо продуманный план действий. Для этого надо предварительно провести особое социолингвистическое исследование, которое должно изучить ситуацию функционирования языков, выявить все позитивные и негативные факторы, влияющие на его положение, и на основе такого исследования предложить комплекс мер для того, чтобы повернуть вспять негативные тенденции и добиться устойчивого положения, при котором судьба языков не будет вызывать опасений. Bunu yok etmek için veya bununla mücadele edebilmek için efektif bir çalışma yapılması gerekmektedir. Bizim hedeflerimiz ve yolumuz belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca dil bilimcilerin toplanıp ve dil bilimsel araştırma yapılması gerekmektedir. Yani negatif ve pozitif durumları tespit edilmesi gerekmektedir. Bunu yaptıktan sonra bir dengeyi, sağlam dengeyi bulduktan sonra o dengeden devam edebiliriz ve yolumuzu izleyebiliriz. Несколько лет назад в рамках программы «Абхазия и Абхазия. Сохранение и развитие языков и истории культурного наследия», осуществляемой международным объединением Алла-Шара, которое финансирует присутствующий здесь известный ученый, предприниматель, меценат Муса Кабалович Зегов, началась работа в области укрепления позиции абхазского и абхазинского языков.
Bu programı yürütebilmek için Al-Aşara denen Dünya Örgütü kendi işlemleri başlatmıştır ve bu işlemlerin başında duran Sayın Musa Egzegov, dil bilimci ve çok tanınan ve çok saygılı olan bir dil bilimcimizdir. За последние несколько лет проведена большая работа. Изданы учебники абхазско-абазинских языков, языковые, в том числе методические пособия, осуществлены серьезные научные исследования. Готовится к изданию разноуровневый учебник, включающий элементарный курс обучения абхазскому языку, разговорный аудиокурс абхазский в диалогах, говорящий азбука, абхазский язык для самых маленьких, учебник по изучению абхазского языка среди иноязычных. В Карачаево-Черкесской республике в рамках программы регулярно проводятся топуловские чтения, фестиваль абазинского языка и литературы среди школьников и студентов. Готовится к изданию самоучения абазинского языка, целый ряд книг и учебников. Son yılların izlenmesinde şunlar yapılmıştır. Kitaplar basılmıştır. Eğitim kitapları yani Abhazca, Abazince öğreten kitapları basılmıştır. Ayrıca audio dersleri yazılmıştır ve çok küçük olan ufak neslimiz için metodik bir Abhazca, Abazince öğrenme taklidini anlatan bir kitap yayınlanmıştır. Karacabey-Çerkesi'de örneğin her sene Abazin dili, ana dili festivali yapılmaktadır. Tüm okullarda bu yapılmaktadır. В 2017 году запущен очень важный проект по изучению состояния школ. В частности, было проведено сплошное фронтальное исследование состояния знания абхазского языка во всех, повторяю, детских садах Абхазии, от Гагуда, Чемчева и Харчалова. Ныне проводится аналогичное исследование по состоянию знания абхазского языка в начальных классах абхазских школ, всех абхазских школ. 2017'de başlayan programına göre genel bir dil durumu araştırması yapılmaktadır. Bu şey demek, ana okulundan başlayıp ilkokullarına kadar, Gagra'dan Tvarçal'a kadar tüm okulları gezip araştırma yapılmaktadır. Yani bu araştırma şunu tespit edecek, ne kadar öğrencilerimiz, ne kadar genç nesillerimiz kendi dilini bilmektedir. Аналогичные исследования проводятся и в Карачаево-Черкесской республике. Следующим этапом нашего проекта станет изучение мирового опыта сохранения и возрождения даже языков малых народов. Мы пригласили специалистов из тех регионов Европы, это Каталония, Уэльс и страна Басков, которые успешно решили проблему сохранения языков малых народов. Их опыт и рекомендации должны быть использованы в нашей деятельности по сохранению языка. В частности, вчера я беседовал с специалистом по баскому языку, приехавшим из Испании, по проекту ЮНИСЕФ. И вот даже в тех областях, где баскский язык вымер уже, в Басконии, есть такая область Алава, они начали внедрять баскский язык, начинали с детского сада, баскского детского сада, потом школа, и теперь язык вернулся туда, где он вымер 500 лет назад. Вот как эффективно можно работать и сохранять родной язык. Другой пример в Абхазии. Aynı program Karacabey-Çerkes Cumhuriyeti'nde de yapılmaktadır ve yurt dışından bilimciler davet edilmiştir. Örneğin mesela az önce, dün daha doğrusu görüştüğüm bir İspanyol bilimci, UNICEF adından gelen bir bilimcidir. Bildiğiniz gibi Bask ırkı vardır İspanya'da. Dolayısıyla oradaki Bask dili kaybolmuştu. 500 yıl önce kaybolmuştu. Yalnız bu bilimcilerin vasıtasıyla, bunların yardımıyla anaokulundan başlatıp ilkokullarına ve liselerine doğru Bask dili eğitimini başlatmışlar. Ve şu an 500 yıl önce kaybolmuş dili tekrar canlandırmışlar. Ну вот, к сожалению, другой пример обратного такого, так сказать, аспекта. В Гальском районе закрыли грузинские школы, но абхазские школы там не открыли. Это удивительно, что даже здесь мы как-то не можем организовать
то, что необходимо организовать. Bunun bir noktası da var. Mesela örneğin hiç mantığı olmayan bir olay olmuştur Gal mahallesinde, Gal bölgesinde. Gürcü okullar kapanmıştır ama ne yazık ki Afaz okulları açılmadı. Конечно, результатом проекта должна быть подготовка проекта реформы, обучения абхазскому языку. Она требует совершенно нового подхода, переработки, учебники устарели, там содержится лексика, тематика 20-х лет, 20-х годов прошлого века. Наши дети сейчас это все изучают. То есть нужно все учебники пересмотреть, все методики пересмотреть, нужно подготовить реформу вместе с тесным взаимодействием с Министерством образования Республики Абхазия, реформу обучения абхазскому языку. Иначе вот так, как продолжается, сейчас продолжать дальше не может. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Bu programı yürütmemiz gerekmektedir ve bu programı iyice düşünüp de geliştirip de değiştirmemiz gerekmektedir. Örneğin şimdiki öğrencilerimiz geçen yüzyılın kitaplarıyla okumaktadır. O eğitim kitapları geçen yüzyılın 20. yılların terimleri kullanmaktadır. Bunlarla eğitim verilemez. Dolayısıyla yeni kitaplar basılması gerekmektedir. Ve yeni yöntemler düşünülmesi ve icat edilmesi gerekmektedir. Olduğumuz gibi devam edersek bu iş böyle olmaz. Bunu böyle devam ettiremeyiz. Следует подчеркнуть, что если не принять уже сейчас серьезных мер по укреплению позиций родных языков, а в случае Абхазии речь идет об официальном государственном языке страны, то ситуация достигнет точки невозврата. По своим последствиям для нашего народа потеря родного языка будет почти равна трагедии махаджирства. Без потери языка происходит смерть этноса, что мы видели, к сожалению, на примере близкого нам узбекского народа. Dil sorunumuzu yok edip dil durumumuzu sağlaştırmamız gerekmektedir. Özellikle Abhazya gibi devlet dili Abhazca olan bir durum söz konusudur. Niye? Çünkü bizim için çok zor bir duruma getirecek bu olay. Örneğin eski yıllarımızda yaşadığımız göçe benzer bir şey olacaktır. Bizim için dilin yok olması, bizim ırkımızın yok olması demektir. Необходимо понять простую мысль. Без абхазского языка не будет ни абхазского этноса, ни абхазского государства. 4 столпа, на которых жизнь абхазской нации, это Апсаткел, Альглар, Абылша, Апсора. Родина, народ, язык и культура. Без языка народ превращается в население, а собственная культура гибнет и заменяется чужой культурой, поскольку национальная культура теснейшим образом связана с языком, без него развиваться не может. Сохранение языка равноценно сохранению народа, культуры и родины. Bunları özellikle söylüyorum çünkü bunu belki peki anlamıyoruz şu an. Durumumuzun ne kadar kötü olduğunu anlamıyoruz şu an belki ama Abhazya'nın her zaman Abhazya olarak tuttuğu şeyler Apsora, Ayvlar, Abısha ve Apsadgıl. Yani bizim Apsora halkımız, dilimiz ve vatanımızdır. Dolayısıyla dil yok olursa bunların arasında hepsi çöker. Hepsi çöker. Ключ к сохранению абхазского языка – сделать его функциональным языком не только школы, но и государственных учреждений. Нужно создать цепь, детский сад, школа, университет, работа, непрерывным циклом функционирования на абхазском языке. Абхазский язык в полном соответствии с законом о языке должен стать языком государственных учреждений и делопроизводства. Bu sorunun çözümü olarak şunu görüyorum. Abhazcayı sadece okullarda değil de tüm Abhaz kurumları, tüm resmi yerlerde, tüm evraklarda ve tüm konuşmalarda kullanılmasıdır. Böylece eğer tüm kurumlar Abhazca konuşulursa yeni neslimiz de yine Abhazcayı bilecektir. Нынешнее, в целом апатичное отношение к проблеме утраты языка со стороны абхазской интеллигенции, ученых, писателей, поэтов, педагогов, должно смениться активным стремлением изменить негативные тенденции, вернуть абхазский язык в абхазские семьи, в учреждения, в среднюю и высшую школу, на улицы городов. En önemlisi bu konuda da bizim
tanınan ve büyük adamlarımızın, ayrıca bilimcilerimizin ve yazıcılarımızın ve öğretmenlerin düşünce yapısını değiştirmek gerekmektedir. Bunların vasıtasıyla dil olmayan aileye yine de dil dönebiliyor, yani öğretmenler ve diğerleri dil bilmeleri gerekmektedir. Надо внедрить в сознание молодых людей гордость за свой язык. Убедить их, что владение родным языком – это высшая ценность. И что, поддерживая общение на нем, мы тем самым поддерживаем существование абхазского и абазинского народа, его культуры и самого абхазского государства. Важнейшая задача наших идеологов, школ и средств массовой информации – привязать абхазский и абазинский язык к этнической идентичности абхазской абазины, сделав его неотъемлемым от понятия абхаз-абаза. Bunun en önemlisi Abhaz-Abazin dil grupları bir yapmaktır. Ayrıca Abhaz-Abazin dillerini yayınlarda ve normal yaşam hayatında kullanılmaktadır. Ayrıca ve buradaki halkımızın, insanlarımızın düşünce yapısını değiştirmek, yani vatanseverliğini kazandırmak ve ana dil severliğini kazandırmaktır. En önemli noktalar bunlardır. В Абхазии следует разработать новую, десятилетнюю государственную программу в области абхазского языка с ясным направлением деятельности и действенным механизмом проверки результатов реализации этой программы. Без должного финансирования, без грамотных специалистов и без механизма контроля над реализацией программы она будет обречена на успех, повторив судьбу предыдущей аналогичной программы в Абхазии. Dolayısıyla buna göre bir program oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca bu programın tüm detaylarını ve konularını konuşulması gerekmektedir. İnsani kaynakları ve diğer detayları. Руководство Абхазии должно от полумер перейти к действенным мероприятиям, направленным на существенное изменение нынешней тревожной ситуации с государственным языком. Это должно для наших руководителей государства стать важнейшей задачей. Этот посыл от руководства страны должен транслироваться в госучреждения, в среднюю и высшую школу, в средства массовой коммуникации, в общество в целом. У нас еще много шансов сохранить наш древний и прекрасный язык. Игра еще не проиграна. Спасибо за внимание. Yarı yamalı çalışmalarsa tam ve düzgün çalışmaları yapmamız gerekmektedir. Tüm bugün yapılan devletin işlemleri hepsi Abhazi dile dönüştürülmesi gerekmektedir ve bunların hepsi yayınlanması gerekmektedir. Böylece bizim tarihsel olarak çok önemli olan bir dilimizi kaybetmemiş olacağız. Teşekkür ederim. Добрый день, уважаемые делегаты Конгресса МААН. Салам алейкум, Абазов. Вы все прекрасно знаете, что у нашего Абаза народа существует множество проблем. Мы проживаем не компактно, а на значительном отдалении друг от друга по всему миру. Наши общественные организации действуют недостаточно согласованно, а в соответствии с докладом ЮНЕСКО при ООН наш народ, Абаза народ, может исчезнуть в 21 веке. Подверглась ассимиляционным процессам глобализации. Катастрофическими темпами исчезает язык Абаза народа. Например, в Черкеске, как уже было отмечено, 60% детей не владеют родным языком. Многие представители Абаза народа, которым не безразлично его будущее, пытаются изменить ситуацию в лучшую сторону, сохранить родной язык и развивать культуру. Merhabalar kongre delegeleri, sayın kongre delegeleri. Hepimiz Abaza milletin çok sorun olduğunu gayet iyi biliyoruz. Biz birbirimiz yakın değil, bütün dünya
dağılmış, birbirimizden oldukça uzakta yaşamaktayız. Bizim toplum örgütlerimiz yeterince koordine değildir ve Birleşmiş Milletleri Teşkilatı'na bağlı olan UNESCO raporuna göre Abaza milleti 21. yüzyılda küreselleşmenin asimilasyon süreçlerine girip tamamen yok olacaktır. Abaza milletinin dili felaket hızıyla kayboluyordur. Örneğin az önce söylendiği gibi Çerkes şehrinde çocukların %60'ı ana dili bilmiyor. Kendi geleceğine ilgisiz kalmayan abazalardan çoğu kişi bu durumu değiştirmeye çalışıyor. Kültürü koruma ve dilini geliştirmede çaba gösteriyor. Одним из таких людей, определивших для себя цель объединения Абаза народа по всему миру, является Экзеков Муса Кабаевич, доктор физических наук, профессор, крупный бизнесмен, который в 2011 году создал Международное объединение содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара. Bunlardan biri, bütün dünyadaki abazalara birleşme kendi hedeflerinden ilk sıraya koyan kimya bilimleri doktoru, profesör, tanınmış bir iş adamı, 2011 yılında Abaza-Abhaz etnosu geliştirme amacıyla Alaşara Birliği'ni kuran Sayın Musa Ekzekov'dur. За это время было проведено множество мероприятий. Однако, чтобы не занимать все время и не нарушать регламент, я остановлюсь только на мероприятиях, которые были реализованы за последние 5 лет. В нашей организации создано несколько отделов по основным формам жизнедеятельности общества. Это отдел по культуре, по языку, семья и дети отдел юридический, информационный, по спорту, по молодежи и другие отделы. В нашей организации проводится работа, но перед тем, как начать проводить мероприятия, сначала создается программа, потому что именно системный подход является главным при работе. Şimdiye kadar bir sürü çalışma yapılmıştır. Ancak vakitinizi fazla almamak ve zaman kurallarını bozmamak için sadece son 5 yıl içerisinde uygulanmış faaliyetlerin üzerinde duracağım. Bizim organizasyonumuzda sosyal yaşamın temel formlarının çok sayıda bölüm oluşturuldu. Bunlar spor geliştirme, kültür ve eğitim, dil koruması ve geliştirilmesi, gençliğin gelişimi, aile çocuk, bilgi, hukuk ve diğer bölümlerdir. Herhangi bir sorunu çözme işi programı ve sistem yaklaşımı temelinden yürütülür. Yani çalışmaya başlamadan önce bütün faaliyetleri kapsayan amaçları ve hedefleri belirleyen kayıtlı bir program oluşturuluyor. По направлению культура. Kültür açısından. За последние 5 лет было издано около 30 различных книг. Это более 50 тысяч экземпляров. И научная литература по истории Абаза народа, и книги по развитию и сохранению языка, и литературные жанры, поэзия, детские сказки с рисунками, хрестоматии, журналы, газеты, международные дайджесты на 6 языках и другие материалы. Переведены уже более 30 мультфильмов на абазинский язык, а сейчас идет съемка первого в истории художественного фильма на родном языке. Отремонтирован Дом культуры в ауле Малоабазинск. Разыграно 14 грантов специально для деятелей культуры, искусства и традиционных народных промыслов. Это и создание Абазинского кукольного театра, поддержка сельского и районных театров, хореографических ансамблей, оркестров народных музыкальных инструментов, выставки и другие мероприятия. Были проведены и другие мероприятия. Son 5 yılda yaklaşık 30 farklı Türk kitap yayınlandı. 50 binden fazla kopya. Bu hem Abaza tarihiyle ilgili bilimsel literatür hem de dil koruma ve geliştirme literatür hem de şiir, çizimler, ders kitapları, dergiler, gazeteler, 6 farklı dillere çevrilen uluslararası özetler gibi edebi türlerdir. 30'dan fazla çizgi filmi Abaza diline çevrildi ve tarihte ilk defa uzun metrajlı film
ana dilinde çekiliyor. Были проведены десятки гала-концертов «Абаза. Песня года». Создано более 500 новых песен. Выпущено более 10 тысяч музыкальных дисков на родном языке. Благодаря проведению данных конкурсов и концертов появились новые звезды абазинской эстрады. Один из самых важных для объединения Абаза народа мероприятий является празднование Дня флага народа Абаза в России, Абхазии и Турции одновременно. В этот день мы видим друг друга через организованные специальные телемосты. Моря, горы, расстояния перестают существовать в этот мир, который объединяет наш народ по всему миру. Это 23 июля. За последние 4 года это мероприятие стало традиционным, в нем приняли участие более сотни тысяч человек по всему mиру. Abaza şarkı ile ilgili onlarca gala konser düzenlendi. 500'den fazla yeni şarkı yaratıldı. Ana dilde 10.000'in üzerinde müzik diskleri çıktı. Bu yarışmaların ve konserlerin düzenlenmesi sayesinde Abaza döneminin yeni yıldızları ortaya çıktı. Abaza halkının birleşmesi en önemli uluslardan biridir. Abaza Halk Bayrağı gününde Rusya'da ve aynı zamanda Abhazya'da ve Türkiye'de bayramın kutlanmasıdır. O gün birbirimizi video konferans köprü aracıyla görüyoruz. Denizler, dağlar ve mesafeler bu halkımızı birleştiren anda yok oluyor. Geçtiğimiz 4 yıl boyunca bu olay geleneksel hale geldi. Dünyada 100.000'den fazla kişi katıldı. По спортивному направлению. Spor açısından Построено более 30 спортивных площадок с турниками и брусьями. Приобретены десятки вида спортивного инвентаря для сельских спортзалов и местных школ. Изготовлено более 10 тысяч информационных материалов, популяризирующих спортивный образ жизни. Это плакаты, транспаранты, видеоролики, интернет-страницы. Оказывается поддержка выдающимся абазинским и абхазским спортсменам, а также тренерам по различным видам спорта. Abaza yerleşmelerinde yatay çubuklar ve kirişler ile 30'dan fazla spor sahası yapılmıştır ve Krasny Vostok adlı spor kompleksi inşaatı son aşamasına geldi. Kırsal spor salonları ve yerel eğitim okulları için on binlerce farklı spor malzemesi satın alındı. Spor hayat tarzına yaygınlaşsın açısından 100.000'den fazla bilgi yani posterler, asetatlar, videolar, web sayfalar, internet bilimleri gibi materyaller üretildi. Seçkin Abaza ve Abhaz sporcuların yanı sıra spor dallarındaki antrenörlere de desteklenmektedir. Проведено за это время более 200 спортивных соревнований и турниров, на которых приняли участие сотни тысяч спортсменов и зрителей. Это турниры по вольной борьбе, футболу, волейболу и другим видам спорта. Особо необходимо отметить самое массовое абазинское спортивное мероприятие «Абазинские игры» Абаза Кумара, в которых ежегодно участвуют все команды из абазинских аулов, сборная команда Абхазии. В этом году приняла участие сборная команда Абаза Москвы. С каждым годом участников становится все больше, поэтому надеемся, что в 2018 году будет и сборная команда из Турецкой Республики. Главным отличием данного мероприятия, как уверяют его постоянные участники, является сама атмосфера, когда в одном ауле собираются представители нашего народа, знакомятся, труд и, конечно, соревнуются в силе и ловкости. Bu zaman içerisinde yüz binlerce sporcunun ve izleyicinin katıldığı 200'ü aşkın spor yarışmaları, serbest stil güreş, futbol, voleybol ve diğer spor dallarında turnuvalar düzenlendi. Abaza spor dünyasında tüm Abaza köyleri, Abhazya ve Moskova takımları katıldığı Abaza oyunlarının özel olarak belirtmek gerekir. Her sene katılımcı sayı artıyor. Umarım 2018 yılında Türkiye'den de bir takım gelecektir.
Bu olayın temel farkı oradaki atmosferdir. Halkımızın bir köyde bir araya gelmesi, birbirine kavuşması ve selamlar vermesidir. По медицинскому направлению Tıbbi amaçlar için было приобретено медицинское оборудование на несколько миллионов рублей для фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник. Проводится пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, конкурсы школьников, участие и помощь в организации выездных медицинских осмотров в сельской местности, проведение субботников, мониторинг экологического качества водопроводной воды и множество других мероприятий. yerli poliklinikler için birkaç milyon rubleye tıbbi ekipman alındı. Gençler arasında sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik edildi. Okul öğrenciler arasında yarışmalar, temizlik günler, suyun kalitesini izlenmesi ve buna benzeri çalışmalar sıkla yapıldı. По направлению развития языка. Dil geliştirme açısından Были созданы десятки новых научных методических пособий по изучению абазинского языка с нулевого уровня. Открыты бесплатные трехуровневые курсы преподавания абазинского языка для разных возрастных групп, в которых уже проучилось более 500 человек, улучшив свои знания родного языка. Обучение ведется также и в онлайн-режиме через интернет, а также в записи на нашем канале Алашара в YouTube. Sıfırdan Abaza dili öğrenmek isteyenler için onlarca farklı kitap yayınladık. Tüm yaşlar için 3 etaplı ücretsiz dil kurslarımızda 500'den fazla kişi ana dilini geliştirebildi. Ayrıca bunların hepsini bizim kanalımızda, YouTube'da, Alaşara adlı kanalımızda bunların hepsini izleyebilirsiniz. Изготовлено и распространено более 3 миллионов информационных материалов, популяризирующих родной язык. Это плакаты, календари, ручки, афиши, альбомы и другое. Совместно с местными телевизионными каналами ВГТРК создано несколько новых телепередач на абазинском языке. Абазинская национальная кухня, детская передача для самых маленьких и другие. Благодаря нашим совместным усилиям с Ассоциацией Апсадки, Управлением образованием Абазинского района и директорами школ, количество преподавания в аульских школах родного языка увеличилось с 3 часов до 5 часов в неделю. Кроме того, проводили специальные социологические исследования уровня знания родного языка. Сейчас идет к завершению работа по созданию первых детских игрушек, которые будут разговаривать на абазинском языке. 3 milyondan fazla ana dili popülerleştiren bilgi materyali, bunlar posterler, takvimler, kalemler, albümler ve vesaire üretildi ve dağıtıldı. VGTRK ile birlikte Abaza dilinde Abaza Ulusal Mutfağı, en küçük çocuklar için çocuk programı gibi birkaç yeni televizyon programı oluşturuldu. Abaza İlçe Eğitim Departmanı, okul müdürleri ve Apsadgöl Derneği ile ortak çabalarımız sayesinde ana dilde bulunan köy okullarındaki ana dilde öğretim sayısı haftada 3 saatten 5 saate yükseltildi. Ayrıca dil bilgisi düzeyinde ilişkin özel sosyolojik çalışmalar yapılmıştır. Abaza dilini konuşan ilk çocuk oyuncaklarının yaratılmasına yönelik çalışmalar sona ermektedir. По направлению семья и дети. Aile ve çocuk açısından. Благодаря созданию и внедрению новых методических пособий в учебный план при содействии Министерства образования и науки КЧР, администрации Абазинского муниципального района, заведующих детских дошкольных учреждений и ассоциации Апсадки, удалось ввести преподавание на абазинском языке в детских дошкольных учреждениях с 0% до 40% времени. То есть раньше не преподавали абазинский язык в детских садах. Кроме того, проводятся различные семинары и конкурсы для детей, такие как «Мое родовое древо», тренинг личностного роста и другие мероприятия. Осуществляется ежегодное поздравление всех первоклассников абазинских сельских поселений в КЧР на 1 сентября интересными, уникальными подарками с символикой Абаза народа.
Проводится популяризация положительного образа многодетной семьи. Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nin Milli Eğitim Bakanlığı, Abazalar Belediye Semt İdaresi, Çocuk Yuvaları Başkanları ve Ortaklık Apsatkıl Bilim Bakanlığı yardımı ile öğretim yıl programına Abaza dilinde derslerin öğretim oranı %0'dan %40'a yükseltmeye başladılar. Ayrıca not etmek istiyorum, daha önce böyle bir şey yapılmıyordu. Buna ek olarak çeşitli seminerler ve çocuklar için yarışmalar, aile ağacı, aile küresi, kişisel büyüme eğitimleri gibi çalışmalar düzenlenmektedir. Birinci sınıfa giden bütün çocuklara 1. Eylül tarihinde Abaza halkının sembollerle hediyeler verilir. Büyük ailenin olumlu görüntüsü tanıtılmaktadır. По направлению развития молодежи. Gençliğin gelişimi açısından Было привлечено около 200 активистов и волонтеров для реализации массовых спортивных мероприятий организации «Алашара». Особое внимание уделяется популяризации среди молодежи традиционных ценностей Абаза народа, Апсуара, Абаза ЦАС. Проводятся интеллектуальные игры, оказывается содействие в стажировке и трудоустройстве молодых людей. Alashara Birliği'nin kitlesel olayların uygulanmasına yaklaşık 200 eylemci ve gönüllü katıldı. Abaza gençlerin arasında Apsuara ve Abaza Tsas gibi geleneksel değerlerine yaygınlaşmasına özel önem verilmektedir. Entelektüel oyunlar yürütülür, gençlerin staj ve istihdamına yardım sağlanır. По направлению благоустройства сельских поселений. Kırsal yerleşim. Данные советы ежегодно проводят десятки мероприятий в своем селе совместно с поселковой администрацией и нашей организацией. Это и строительство парков, мест отдыха, ремонт дорог, работа с ветеранами, пожилыми людьми, чествование многодетных матерей, организация публичных мероприятий по поводу Дня защиты детей и другие. Также есть очень важный проект «Абабара», который преследует цель проведения мероприятий для мотивации холостых взрослых людей создавать семьи и продолжать свой род. Köylerde yaklaşık 26 kamu ve kadın konseyi kuruldu. Bu konseyler her yıl köylerinde köy yönetimi ve organizasyonumuzla birlikte onlarca etkinlik gerçekleştirilmektedir. Bunlar parkların dinlenme tesisleri inşaatlarıdır, yol tamiri, gaziler yardımları, büyük ailelerin anneleri onurlandırma, çocukların korunması gününde programlar ve motivasyon faaliyetlerini yürütmek üzere yetişkin insanlar, aileler yaratmak ve onların türüne devam etmek için Ababara projesini oluşturduk. Представительство Алашара в других городах и странах. Diğer şehirlerdeki ve ülkelerdeki Alaşara temsilcilerimiz. Некоторым может показаться, что наша деятельность сосредоточена только в Карачаево-Черкесской республике, однако это не так. Более года назад было создано представительство Алашара в Абхазии и в Сухуми. За это время организованы мероприятия, направленные на укрепление единства Абаза, народа абазин-абхазов, такие как День флага народа Абаза, которые здесь организовывали наше представительство, их поддержка, конечно, государственных органов, проект по проживанию абхазских детей в Абазашке и абазинских в Апсну, и другие мероприятия. В Абхазии осуществляется поддержка спорта, особенно вольной борьбы, и реализуется отдельная научная программа нашей организации и Академии наук Республики Абхазия. Также всего несколько месяцев назад было открыто представительство организации Алашара в Москве. Там проводились занятия по изучению абазинского языка и национальных танцев. Важным направлением московского офиса является представительная работа в gосударственных, региональных и федеральных органах власти. Bazıları için faaliyetlerimiz yalnızca Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde yoğunlaştığı görülüyor olabilir. Ancak bu öyle değil. Bir yıl önce Abaza ve Abhaz Birliği'ni güçlendirmeyi amacıyla Abhazya'da
Soğuk şehrinde Alaşara temsilciliği kuruldu. Bu yıl içerisinde Abaza halkın bayrak günü fotoğraf yarışmaları, Abhaz çocukların Abazarsta'da ve Abaza çocukların Abhazya'da yaşamaya yönelik faaliyetler organize edilmiştir. Abhazya'da spor, özellikle güreş sporunda destek veriliyor. Bunun dışında Abhazya Cumhuriyeti Bilimler Akademisi ve organizasyonumuz arasında bilimsel programlar uygulanıyor. Ayrıca sadece birkaç ay önce Alaşara ofisi Moskova'da açıldı. Abaza dili ve milli dansları dışında bölgesel ve federal yetkililiklerin eyaletinde bir temsilcisi işi taşımaktadır. По направлению информационно-аналитической работы. Bilgi ve analitik çalışma açısından. Осуществляется широкое информационное сопровождение всех мероприятий организации Алашара, ассоциации Апсадгил. Это и написание статей, съемка видеороликов, создание и ведение международного шестиязычного сайта alashara.org. Этот сайт издается на 6 языках. Это и арабский, абхазский, абазинский, турецкий, английский языки. Нас читают не только в России, в Абхазии, в Турции и в других странах. Издается газета «Алашара». И издается специально даже «Страна Абаза», тоже на 6 языках. Ведутся страницы во всех социальных сетях. Устанавливаются информационные стенды, международный конкурс на лучшие информационные материалы. Кроме того, деятельность нашей организации освещается местными телевизионными каналами, gazetami и radyo. Alaşara ve Apsadgil tarafından yapılan bütün çalışmaların videoları, makaleleri ve 6 diline çevrilmiş alaşara.org sitesinden, ayrıca Alaşara gazetesinden, Abaza ülkesi gazetelerinden, sosyal ağlar sayfalarından ve yarışmalarda standların üzerinden toplumun dikkat çekiyor. Bunun dışında organizasyonumuz çalışmaları yerel kanallarda VGTRK ve Arkhis 24 radyo ve gazetede yayınlıyor. Итого только за последние 5 лет Муса Кабалевич Игзеков инвестировал в развитие народа Абаза около 200 миллионов рублей. Благодаря его усилиям удалось объединить все общественные абазинские организации в Абазашке и создать единую ассоциацию Апсадгил. Однако, несмотря на то, что сделано очень много, один человек не сможет кардинально изменить ситуацию целого народа, если не будет поддержки наших братьев по всему миру. Sadece son 5 yılında toplam Musa Kabayeviç Egzekov'un Abaza halkının gelişmesine yaklaşık 200 milyon ruble yatırım yaptı. Onun çabaları sayesinde Abazarsta'daki tüm kamu Abaza örgütlerinin birleştirmek ve tek bir Apsadgil birliği kurmak mümkün oldu. Bununla birlikte çok şey yapılmasına rağmen bir kişi dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize destek olmadıkça tüm insanların durumunu değiştiremeyecek. Только вместе мы можем изменить ситуацию. Только объединившись, мы решим самую сложную проблему. Ancak birlikte olunca durumu değiştirebiliriz ve herhangi bir problemi en zor olsa bile rahatla çözebiliriz. В настоящее время создан и уже успешно функционирует фонд Алашара, единый фонд Абаза народа. В будущем именно благодаря этому фонду будет возможно осуществлять сбор средств от представителей всего Абаза народа по всему миру для решения поставленных целей и задач. Благодарю за предоставленное мне слово. Вместе мы можем многое. Спасибо большое. Bu arada Alaşara Vakfı kurulmuş ve başarıyla işleyen tek Abaza halkın fonudur. Gelecekte bu fon sayesinde belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için tüm dünyadaki Abaza halkının temsilcilerinden fonlar toplamak mümkün olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Birlikte çok şey yapabiliriz. Çok teşekkür ederim. Излучаю за узку, дуко излучаю зирило, здорова, я хатали
Akçarat Köyü'nü, Kultura Akçarat Köyü'nü Hakkı Nuri Kurçi'ye. Şu an size Sayın Nuri Parça'yı Abkhazya için çok iş başaran, çok iş yapan ve şimdiye kadar çok çaba gösteren bir adamı çağırıp onu dinlemek isterim. Nıxıtı ya xıtı, mragılırım, mrataşarın bir, abra, 50 yıllık geysiz Конгресса делегатства Телохабе Тушаской, Шизцепшу, Абзерова, Zegebra Şaşayız, Anşış Pikalar. Sayın misafirlerimiz, sayın delegelerimiz, doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden gelen arkadaşlarımız. Bugün buraya kongreye size hoş geldiniz demek istiyorum ve umarım ki beklentilerinizi karşılayıp iyi şeylere burada ulaşabileceğiz. Apsua Harat Harapa Grabheglo Hapsaganı Aduni Haşalapso. Abkhazların en büyük dertlerden biri de hepimizin farklı yerlerde yaşadığımızı, birbirimizden coğrafik olarak uzakta bulunmamızdır. Yaraubas Adreju Bizşam Haştlı Cahayda Gürek Şaheyçak. Aynı zamanda ana dilimizi unutup başka dilleri çatpat diye konuşmamızdır. Akwa Kuraduna Toy Saphe Yukgılı Satarava Zlatvayo Zauskva. Bunlardan çok umut ediyorum. Хаталан академик Яхара Караджи Буд Златвагус, Апсуа Базаглари Галан, Рбзша, Арчейра, Изекш Нахацара, Аус Напахетаркыз. Ария Бухра Рационата. Şahsen Sayın Akademisyen Cabua Bey'in konuştuğu Abkhaz diliyle ilgili düşünceler ve projelerden ben çok umut ediyorum. Bu bizim için çok önemlidir. Yaha Yagam, Şka Uyurgam, Abzşa, İzkaştır Dırtırızı, Çıts Akubulrada Kıdu. Yıkıca Tuzi Ubriyazı. Bizim halkımızın kendi dilini bir daha öğrenmeleri, daha çok konuşmaları adına çok çaba göstermemiz gerekiyor. Bunun için hangi yolu takip edelim diye sorarsanız. Zigrab Hezirgılan, Apsua Bizşa Apşzır Irhadu. Yıhdırra Avsad Uladı. Yarada Suhoşıkı. Yarada Milat Nişıkı. İlk önce tabii ki bizim dilimizin güzelliğini göstermemiz lazım. Ve bizim dilimizin önemini insanların akıllarında bulunmamız gerekiyor. Ve dilsiz bir halkın olmadığını göstermemiz gerekiyor kardeşlerimize. Вы их дыррач, арчицрыз, акумлай кразы, и вейшума форма кой аметат койко. Я хохлан зуитдала на уе, а хуче, апсшен, цала хайхук слейт хайцацом, чумхас иштих. İnsanın içgüdüsünü dokunan birçok yöntem vardır. Çocuğa sabahtan akşama kadar oturup öğren diyerek bir yere varamazsınız. Başka türlü davranmamız lazım. Abra atskhıra aradu avurop akazara. Akazara zegi abis şestimdir o kere havay. Ubriyakın bir yaha ibacınca vekaçla unevoy. İhacınca vekaçla unevoy. Kazara biz şala uyaça görüvalagar. Burada işte öz bilim diyelim yani çok büyük yer almaktadır, çok önemli yer almaktadır. Böyle her yerde Abkhazcanı
şey yapacaklar. Kendileri bunu isteyerek benimseyecekler kendi dillerini. Agara dışgaru, agara şeyaharu. Anevske, ipstazara. İpstazara tisnaki ifzero, apsvaja, apsvaja. Apsva kazara, agan kozege. Yani Abhaz günlük hayatının her tarafında Abhazcanın bulunması lazım ve şarkılar olsun, başka oyunlar olsun, onlar da her yerde Abhaz dilini hissetmeleri lazım ve ona göre davranmaları lazım, ona göre kendi dillerini benimsemeleri lazım. Карачи-Черкесский писвонапсво театр агастролько. Псышала, усхан, а база перемадзамыз на база театр. Псышала спектакль Ахмара Ханалага. Абасив шазал дуочитас, хочи карта ахвадахэй. Хшан, а спектакль анахкалайт башир талажди шеда. Нас или легка, їхала зубрьом, а хоче рабхецакун псивого обіцяла сцена, тут бічайвала хаза, за псеба псижили чаю туди, гей, убрьом їхалась. Убря карам чабаза, показара, а хочарча хадара. Karaçay-Çerkez'de Abhaz tiyatrosu oyunlar vermekteydi. O zaman Abhazya'da Abhazca konuşulan tiyatro yoktu. Ama ilk defa sahneye çıktıklarında, Abhazca konuşmaya başladıklarında bir çocuk bağırmaya başladı. Bir şey olduğunu düşünmüştük, korkmuştuk. Her şey durdu. Ama çocuk şey söylemişti. Babam babam bir baksana, Abhazca konuşuyorlar sahnede diye. Ve o an diyor biz anladık, çocuk yani kendi kalbiyle, kendi içiyle bunu hissetmişti ve buna doğru kendi gönlünü doğrultmuştu. Сарайста хуп, авиушем рашиба, хастарц ажулагала, хуккуласыз цвитыз гебрё. Пшишук сарабха конгресс анатас напис юахан, абас ираха дешискыз нхэй, яхэй соуйта такыла заача, убыс кадиштыз хазастара хиласмыц. Япцаду, апсуа абриэй зарадевишки хайдызкыла шакка. Пшишук сарайхзны гом, лышук сарайхзны гома, имя Галату, Зигей Галаты, Апсуа Казарей культурой, а фестиваль. 4 sene önce burada bu konu açıldığında ben elimi kaldırdım olsun diye. Bugün de size soruyorum yani 2-4 senede değil daha çok bizim Abhaz günlük hayatın festivallerin olmasını ve hep beraber kültürlerimizle ve dillerimizle beraber yani onları yaşatmak için bir araya daha çok toplanmamız adına bir şey yapmamız lazım diye söylemek istiyorum. Yuh başıksa psine kakıtra hıt zbartoyda psine haphem yaşıksa az khatara. Yarey vutana hod, abriyeftis yutana hod, abas yapşiko a festival aydın kara şatakho. Bu sene Abhazya'nın zaferinin 25. yıl dönümünü ve Abhazya'nın Rusya tarafından tanınmasının 10. yıl dönümünü yaşayacağız. Yani gelecek sene. Ve böyle seneler, böyle etkinliklerin, böyle festivallerin gerçekleştirdiği bir sene olması lazımdır mutlaka. İşpamya bgatuera. Sarışsaz zavazır xeytap. Ak beytap. Ахайт кылырко, өнкаррацын хетер, тупачим ёпырко, ирпшавай да казарша. Харайм цани хамор хабхензарау, яхзымдыр орацо. Аша хөвгидыко, асаха тысхойгидыко, акуша хөвгидыко, аша пцавгидыко, хадыпшату далкату. Ирегу далхту бахаб тарптула, ирегу далхту алмандула, ирегу далхту черкес, качы, абазакор рыбжара. Абас алыпшах пейскири дықылық, адунея харбар хал шойда апсуа культура. Хачра зымам милат, ари милат муски ждыруй. Ари хабо хачра арпсцам, абри цхыра акцахаду хойт, апсуа милат хачра арпшачу.
абра шәадгылозар, аџьаба аашәмырбаӡакәа, еиҿкаара усқәа ҳхахьы иаҳгоит, амала шәыцхыраароуп иаҳҭаху. Ҳара есышықәса имҩаԥаҳгоит абра Аԥсны жанрла, ареспублика аҩӡара змоу ахореографиатә еицлабрақәа, ашәаҳәара еицлабрақәа, еиуеиԥшым егьырҭ ажанрқәа рыла аицрыблақәа, ари Аԥснаҳәа иҭагӡаны, уажәшьҭа иааит аамҭа Аԥснаҳәа ҳҭыҵроуп, адунеи блабжьаратәи усқәа мҩаԥаҳгалартә иахьцәабаз алшарақәа ҟало иалагеит. Абра шәыцхыраара аҭахуп, абриоуп ишәасҳәарц istekledim. Aneüsene tuttuğunu. Nasıl yapılacağını soracak olursanız bana göre 3 tane etapla yapılması lazım. Daha doğrusu programın 3 tane farklı yöntemi olması lazım. Bir tanesinde bütün bölgeler kendi analarında toplanıp bizim kültürümüzü yani bizim hayatımızı temsil eden insanlar, ressamlar olur, şarkıcılar olur, dansçılar olur, onlar toplanıp bu etkinlikleri yapıp halkını bununla daha iyi tanıştırmaları lazım. Ve böyle şeyler bir yarışma şeklinde ama herkesi kapsayacak bir yarışma şeklinde olması lazım. İnsanların itecek bir şekilde yapılması lazım ki hepimiz böyle bir hırsla bu işlere girelim de bizim halkımızın yani gerçek gönlünü gösterelim, gerçek gönlünü ortaya koyalım ve bu gönül mutlaka bizim halkımızı daha da çok birleştirecektir ve güzel vesileleri ve güzel günleri yaşatacaktır bize. Umarım öyle etkinlikleri yaparak biz ulaşmamız gereken birliğine ulaşabilecek oluruz. Atakılı zaşı sıkıyar kol, açakan keksiye svazarge. Тауп ҳәиас прыстахуп Тыркыла Федерация хадразы свазахмат хапат. Уи тауп ҳәиаҳо сибны ҳәлрыстахуп вадара џьыба каҳати балахан Аԥснынтәи гәыԥкнеима хатала днеима дрыцныхәон, дрыцыҩуан, игәы былуеит, дхы былуеит, издыруеит џьыбаақәа ари нахысгьы абџьарақәа ааирԥшуп ҳагәыӷра ҳамам. Şahsen de izin verirseniz Sayın Ahmet Bey, Abkhazya Dernekleri Federasyonu, Türkiye'deki Abkhazya Dernekleri Federasyonu'nun eski başkanı Ahmet Bey'e teşekkür etmek istiyorum bütün çabalar için. Ve tabii ki yeni seçilen Sayın Atanur Akuz Bey'i de kutlamak isterim. İkisi de federasyon olarak bize çok yardımcı olmuşlar. Abkhazya'dan gelen bütün kültür, sanat ekiplerine çok büyük önem vererek, onları her yerde yani destekleyerek hep yanımızda durmuşlar. Çok teşekkür etmek istiyorum onlara bunun için ve umarım işleri daha da iyi olacaktır. Yarobas idut zanitup va rahmartakup rasmartakup zanatala yaşao şiranca abriavus Mârțcua, ai vișrani, apăsați, auzi-cua, mi-a aua, e hăgâlo, Taras Pironi, Bășan, Bapșa, Tărgâla, Chivă, Gâla, Schinat, Șale, Piripa, Alăvia, Vrali, Doi, Habără, Zigepria, Iați nu o să chiar, idut zanitup, rahmar, tăhup. Aynı zamanda tabii bu büyük işi yapan Dünya Abkhazya Kongresi'nin büyük kongresi için büyük katkıda bulunan Sayın Başkanımız Taras Çalbay'ı ve tabii onun yanında olan Gennady Alamiya ve diğer yönetim üyeleri çok teşekkür etmek istiyorum bu büyük iş için. Сара всяку пухла. Мусаик зекави хатарна кабра сапхи кулоз ишит айцазевш. Конгресс абряпшишксе имя пырказавус абра яла шавиоз чищот. Ну, инаукцелс аус анализа зумуква абхатакби аплан корыqaцара водею прежа хасакло не харцот хаха кеналамия циркали кахай юус кошина цоке уи гуптиичи убри хазар халам паспянако анализен ихсырчот абасала абразец кохорхоз мусаик зек зарасымсы топ вадыканзарки халапаха юус коза интернет лома Ауз циуа свиз сарылома, иссымдыр вагиҟаӡам. Абри ахаҵа сара сзыҳәаны иахьа дыҿырԥшыгоуп.
Ахынхар структура имаӡамкәа аӡәзаҵәгьы ихала илшеит милаҭк акультура чаԥарак ипыртәаара аҟаҵара. Амал змоу ауаҩы дыҟоуп, аха аныхшьа иақәымшәо дыҟоуп. Амал рҳәашьагьы идыруеит, аныхшьагьы идыруеит, агәаҵәагьы изҭоуп. Иныҵыҩ-ааҵыҩра исаҳауеит, џьара иӡбахә рҳәарц ргәы иҭоуп ҳәа, ус ианыҟала сара сазықәны сазыразуп. Sayın Musa Eksekoğlu temsilcisinin yaptığı konuşma gibi, yani bugüne kadar Afgaz Basın Kongresi'nin gerçekleştirdiği işlerin raporu da verileceğini bekliyordum. Ancak Sayın Gennady Alamyat'ın mütevaziliğinden yaptığı büyük işleri burada konuşmak istemiyorum. Aynı zamanda ama demek istediğim Sayın Musa Eksekoğlu da bizim hepimiz için bana kalsa çok büyük örnektir ve Afgaz bir abazanın olması gereken hayatını sürdürmektedir. Ve arkasında herhangi bir devlet yapısı olmadan bu kadar çok önemli işleri başarırken bu kadar büyük işleri başardığından dolayı onu çok tebrik ve teşekkür etmek istiyorum. Umarım onun işleri ileride daha da çok iyi olacaktır. Çok başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Abişta Musa habari paje kuhaka ahbiyanıkum yürüyüz. Umarım Sayın Musa Kapalı İpa Eksekov bir şeyler de bize söyleyecektir. Сриква, Шкзеев, Садикова, Знаябшинква, Сбыхилату, Дасурлаги, Марата Шзыкки, Змда Халата, Араса, Хагузаква, Ахалайц Хавата, Ханкоцева, Авас Шизбит, Хемара Хлаацтвош, Ам Тагылошная. Знаябшинква. Хай Хахбаква, Яхчаанадзаз, Шзата, Хадрымюс, Аллахидуку, Дерзразхад, Хадрымюс и Гехдрымюс ваш. Ахбаква, Шпавар Хава, Айга, Хазрва, Ашаян Хсава, Ават, Халят Хзалархва, Губзыгата, Хахбака, Иразыта, Яхчпавай Хава, Хазавам, Цара Губзыгата, Хмляйс, ваш Далай. Да, Алька урышла Исхаб, Замяйшев Драгуш, Алька Парахазлаги, переводом Чипаби ваш. Sayın misafirler, sayın arkadaşlarımız, yani bütün herkese, öncelikle burada bulunan büyük delegelere ve yönetime çok teşekkür etmek istiyorum. Onların daha önce yaptıkları bütün işler açısından ve bize gösterdikleri, öğrettikleri yollardan dolayı çok teşekkür etmek istiyorum ve umarım bugünkü çalışma hepimize başarılar getirecektir. Aynı zamanda bundan sonrasını Rusça olarak söyleyeceğim çünkü maalesef tercüman fazla bilmiyorum. Я хотел бы сделать небольшое уточнение. Было сказано много слов. Хвален мой адрес. Это хвала на самом деле, это вся работа, которая была сделана, это принадлежит команде на самом деле. Один в поле не воин. И я хочу, чтобы вы понимали, что любой успех возможен только тогда, когда мы вместе, системно, планово работаем. Поэтому все то, что было перечислено, эта работа делалась конкретными людьми. Их много. По фамилиям можно там до вечера перечислять. Все они заслуживают большого уважения. Молодцы. С каждым днем мы вместе учимся, потому что дорогу, которую мы избрали, они не написаны в книгах, как их правильно преодолевать, но мы вместе идем. Вчера наши братья из Турции сказали, что
Дорогу сразу невозможно начертить, прямую, четкую. Вот караван идет по пустыне, и он сам выбирает, уже двигаясь вперед, уточняешь дорогу, которая может тебя вывести к той цели, которую ты имеешь, да. Перевести kому нужно. Bir daha hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bugün bana yönelik çok iyi şeyler söylenmişti. Övgü anlamında çok şey söylendi. Ancak demek istediğim hepinize çok teşekkür etmek istiyorum ve özellikle benim takımımı teşekkür etmek istiyorum. Bu işi yapan tek ben değilim. Bu işi yapan onlarca, yüzlerce insan vardır. Onların isimleri şimdi saymaya başlasak akşama kadar bitiremeyiz. Herkes çok büyük profesyonellerdir. Herkes çok büyük işler yapmıştır. Hem halkımız ve oluşumumuz adına. Onlar ve biz bir arada bu işleri yaparak aynı zamanda bir şeyler öğrenmekteyiz. Dün konuştuğumuz zaman, yani bizim Türkiye'den gelen kardeşlerimizle beraber muhabbet ettiğimiz zaman demişler ki bir anda bir yol çizgisi oluşturamayız. Çünkü kervan giderken yolunu öyle belirtmektedir, yani önünde belirtmektedir yolunu. Biz de hepimiz böyle giderek, bu yolu çizerek aynı zamanda yolumuzun devamını, geleceğimizi çizmeye çalışacağız. Начну с конкретных предложений. Вначале скажу 4 важнейшие вещи, на мой взгляд, то, что мы должны сделать, ради чего мы собрались здесь. 4 tane önemli şeyden vurgulamak istiyorum. Yani özel 4 tane şeyden. Onlardan şimdi başlamama izin verin. База по всему миру, через сохранение родного языка, через сохранение наших традиций, обычаев, нашей культуры. Bizim halkımızı, Abaza halkımızı, kendi dilimizi, kendi kültürümüzü yaşatarak, bir araya getirerek birleştirmektir. Birincisi. Создать все необходимые условия для четкого, системного, поступательного решения тех проблем, которые есть сегодня у нашего народа, где бы они ни проживали. Создать условия для улучшения качества жизни. İkincisi, halkımızın temsilcileri nerede yaşıyorlarsa yaşasınlar, onların yaşadıkları yerlerde karşılaştıkları problemleri sistematik olarak çözebilmek adına bir ortam, yani uygun bir ortam oluşturmamız lazımdır. Объединить весь наш потенциал среди всех представителей народа Абаза, для того, чтобы мы сделали все, чтобы государство Абхазия, наши Апсны процветало, чтобы наше государство стало одним из самых экономически развитых, культурно развитых центров на планете, чтобы Переведите, пожалуйста. Abaza halkın bütün potansiyelini bir araya toplayarak, birleştirerek bizim devletimizin gelişmesi, dünyanın ekonomik ve kültürel merkezlerden, en büyük ekonomik ve kültürel merkezlerden biri olarak tanınmasına, öyle hale gelmesi adına yapabileceğimiz bütün şeyleri başarmaktır. Четвертое. Создать комфортные условия для того, чтобы на родину, в Абхазию и на Северный Кавказ могли вернуться наши братья и сестры,
все те, кто желают это делать. Dördüncüsü ise bizim kardeşlerimizin ana vatanına Abkhazya ve Kuzey Kafkasya'ya geri dönüş yapmaları için konforlu bir ortam oluşturmak için çaba göstermemiz lazımdır ve bunu başarmamız lazımdır. Если мы сделаем так, что Абхазия будет развиваться динамично, экономически будет развита, то условия возвращения будут естественно комфортными. Abkhazya'nın ekonomik olarak ve tam olarak dinamik bir şekilde gelişmesini sağlayabilirsek o zaman geri dönüş için şartlar çok uygun olacaktır ve her gitgide daha da uygun olacaktır. Какие инструменты требуются для того, чтобы то, что я перечислил, могли бы воплощаться очень успешно в реальной жизни? Saydıklarımın gerçek hayatta geçici olması için ne şartlara uymamız lazım ve neleri yapmamız lazım diye sorarsanız. Первое, создание единого информационного пространства по всему миру, например, Абаза World, куда могут заходить все представители, которые не только вот Абаза, есть представители, которые наполовину, может быть, там абазины, и черкесы будут в этом информационном пространстве, я уверен, потому что на этом информационном поле будет вся наша программа, вся наша структура, все, что мы делаем. И с нами будет делиться, с другой стороны, весь народ со своими интересными предложениями, пожеланиями. Мы будем видеть друг друга, мы будем общаться, и мы будем вместе прокладывать свою дорогу к счастливому будущему. Birincisi, ortak bir enformasyon ya da bilgi platformu oluşturmaktır. Abazavo ismini koyacak olursak, bu internet ortamında hepimiz bir araya gelerek, yani burada biz programımızı, yani kongrenin yapısını, projelerini ve düşüncelerini yansıtacağız ve oradan dünyada yaşayan bütün Abhazlar, Abazalar ve Çerkes kardeşlerimiz bunları inceleyerek, kendi tekliflerini sunarak hepimizin böylece bilgi paylaşarak daha iyi bir işbirliğine ulaşmış oluruz. Создание сетевой структуры управления всеми нашими проектами, всеми нашими программами по регионам, по странам. Я предлагаю определить руководителей, представителям по странам, далее по регионам этих стран, далее спускаться до самого главного места, это населенным пунктом, где мы создадим общественные советы, которые будут координировать работу Совета старейшин, работу молодежного комитета, работу женсовета. Мы научимся писать программу развития каждого населенного пункта, каждого человека, который проживает в этом населенном пункте. И вот такую систему мы создадим в каждой стране применительно к тем законам, которые есть, применительно к тем каким-то, может быть, определенным менталитетам, которые там имеются. Такая структура есть. Сегодня уже ребята немножечко рассказали об этом. Такая структура работает очень-очень успешно в Карачаево-Черкесии. Мы с удовольствием это будем внедрять в наши регионы, где наши братья и сестры проживают. И уверен, что с какими-то корректировками такая структура будет очень хорошо работать. Programlarımızın ve projelerimizin yürütülmesi esnasında daha sistematik olarak çalışmak için ağlı bir sistem oluşturmamız gerekmektedir. Ve bu ağlı sistemin yani ilk önce bölgesel olarak yani
amaçları da atarak ondan sonra bölgelerin şehirlere ve küçük oluşumlara bu şeyleri programları aktararak sistematik olarak çalışmamız gerekmektedir. Böyle bir yapı bugün vardır, Karaçay-Çerkezi'de çalışmaktadır. Arkadaşlar az önce onu anlatmıştı ve böyle sistemi genişleterek her bölgenin, her ülkenin kendi yasalarına ve kendi mentalitelerine doğru biraz ona yönelik çalışma yapıp orada da yayılmaya çalışacağız ve bu yapı çok iyi etkili göstermiş kendini bugüne kadar ve eminim ki böyle yapı hepimize çok büyük yardım sağlayacaktır projelerimizi ve programlarımızı yürütmekte. Ondan sonra ise kendi programlarımızı artık bu yapının çalışma sonuçlarından yani yapılan sonuçlarından daha güzel programları yapabilmek ve hazırlamak için kullanılabilir. Третье. Конечно же, подробная программа развития народа Абхаза применительно для каждого региона, для каждой страны. И эта программа будет воплощаться в жизнь через вот эти хорошо организованные структуры. Üçüncüsü ise Abhaz halkın gelişmesi için her bölgedeki farklı bir gelişme planını oluşturarak bu az önce bahsettiğim yapının aracılığıyla bu gelişme programını adım adım olarak gerçekleştirmektir. А чтобы мы все перестали спокойно спать, у нас будет информационное агентство, где будут работать специалисты высокого уровня, которые будут говорить на всех языках, где есть наши народы в режиме реального времени. Все, что мы делаем, как мы делаем, все наши успехи и наши задачи, наши сложности. Так что вот пойдет очень интересный, очень веселый процесс такого динамичного движения вперед. Dördüncüsü ise hepimiz daha az uyabilmemiz için bir tane medya ajansını oluşturacağız. Bu medya ajansı bütün dillerinde ve özellikle bizim dilimizde canlı bir şekilde dünyanın her tarafında yaşayan bizim halkımızın haberlerini ve olaylarını yansıtacaktır. Ve biz böylece bizim kardeşlerimizin ve bizim halkımıza ilişkin daha çok bilgiye sahip oluruz ve birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Кроме этого, будет центральный штаб, если можно так назвать, секретариат, который будет очень четко систематизировать, дисциплинировать всю нашу деятельность. И меня будет дисциплинировать, и всех нас будет дисциплинировать, всех, кто будет сегодня дисциплинировать. Ayrıca bir tane de merkez diyebilirsek ya da genel sekreterlik olacak bir yerimizde olacaktır. Ve o yer bizi hepimizi disiplinli olarak yönlendirecektir doğru yerlere. Hepimizi tek tek hem beni hem sizleri ve çok faydalı olacaktır bizim için. Это что касается вот конкретно, что сегодня предлагается. Теперь немножечко таких вот историй. Если говорить про несколько лет назад, 5-6 лет назад, вот, мои братья и сестры здесь находятся, в Карачаево-Черкесии. Ну, в республике проживает много национальностей, но нас не очень сильно видели. Абазин в Карачаево-Черкесии не очень хорошо видели, вообще в упор, можно сказать, не видели. А теперь вот Абазином стало быть модным, потому что мы задаем тон правильной жизни. Bugünkü durumlara gelirsek, yani anlattığım gibidir. Ancak biraz tarihe bakarsak, birkaç sene önce, 5-6 sene önce Karaçay-Çerkesya'da da bugün gibi
abazalar yaşamaktaydı ama onları herkes bilmesizlikten geçiyordu. Fazla kimse abazaların yaşamlarıyla ve kendileriyle ilgili herhangi bir bilgi edinmiyordu. Ama bugün abaza olmak Karaçay-Çerkesya'da bir moda olmuştur. Bu da hepimizin çabalarıyla böyle moda şekline dönüşülen bir şeydir. Ve bugün abazin olmak bir güzel ayrıcalıktır Karaçay-Çerkesya'da. Ve her yerde de öyle olması lazım zaten bizim. Многие проекты, те проекты, которые мы осуществляем в этой республике, уже берут уже за основу для себя другие народы тоже. И в хорошем смысле по некоторым моментам нам завидуют. Cumhuriyetinde gerçekleştirdiğimiz bazı projeler diğer halklar için bir örnek haline gelmiştir ve onlar bizden örnek alarak aynı projeleri gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu da tabii bizim için güzel bir dinamiktir, güzel bir göstergedir. Мы уверены в том, что это только начало большого пути, светлого, яркого, и мы сделали совсем чуть-чуть еще. Но мы уже научились работать вместе, мы уже научились думать вместе, мы научились уважать друг друга по-настоящему, ценить друг друга. Это нам позволяет, естественно, pribavit dinamiku в нашей работе. Это очень важно. Bu da parlak ve güzel geleceğimizin ilk adımlarıdır. Çok büyük işler var bizim önümüzde. Bugüne kadar ama öğrendiğimiz çok şeyler de vardır. Birbirimizi saymayı, birbirimizi sevmeye öğrenmiştik. Bu da dinamimizin daha da artması adına çok büyük rol oynayacaktır. Eminim ki ileride daha büyük başarılara imza atabileceğiz hep beraber. Что я хочу пожелать нам всем? Чтобы через 100 лет все, кто могут быть, во-первых, чтобы мы не считались немолчным народом, чтобы мы населяли в Абхазии, чтобы у нас было более 1 миллиона человек. Hepimize demek istediğim şey şu, biz küçük halk olarak kalmayalım. Umarım ki birkaç sene sonra Abhazya'da 1 milyonu geçecek kadar abaza yaşayacaktır. Это возможно. Все, что мы запланируем, все сделаем. Если мы будем вместе, а мы обязательно будем вместе. Bu da hep beraber olacaksa başarılmaz bir şey değildir. Kesinlikle bunu başaracağız. У евреев спросили, слушайте, везде по всему миру говорят, Израиль это страна евреев, а вы по всему миру, что это такое, как это понимать? Говорит, да Израиль это наша столица. Bir Yahudi'ye bir gün sormuşlar, yani İsrail sizin devletinizdir. Ancak siz her yerde varsınız ve her yerde sizlerden çok sayıda Yahudi vardır. O da demiş ki, ya İsrail sadece bizim başkentimizdir. Давайте будем жить так, чтобы в Абхазии проживало более 1 миллиона абазов, но в мире нас было много-много миллионов, и чтобы наши столицы, оттуда, когда спрашивали в других странах мира, мы говорили, что же Абхазия для вас, это наша столица. Bir gün Abhazya'da milyondan fazla abaza yaşayacaktır ve dünyanın diğer yerlerinde de milyonlarca bizim kardeşlerimiz yaşayacaktır ve o zaman bize bir gün Abhazya sizin için nedir sordukları zaman Abhazya bizim başkentimizdir diye söyleyebileceğimizi umuyorum. Öyle yaşayalım.
языке настолько сладко, с такой любовью, чтобы другие народы имели огромное желание и начали учить наш язык. Buyurun hep beraber kendi ana dilimizi öyle güzel, öyle iyi konuşalım ki herkes bizi özleyerek bizim gibi Abhazcayı konuşmaya istesin. Чтобы мы вели себя так, где бы мы ни жили, в соответствии с тем, как нас учили и учат наши старшие, чтобы все хотели быть похожими на нас, чтобы все хотели бы дружить с нами, потому что мы такие замечательные, с такими традициями, с такими обычаями, с нами надежно просто. Hepimiz öyle buyurun yaşayalım. Nerede, dünyanın ne tarafta yaşıyor olursak olalım, herkes bize bakarak, bizi örnek alarak bizim gibi olmak istesin. Bizim atalarımızın öğrettikleri kültürümüzü ve gelenekleri öyle yaşayalım ki herkes bizim arkadaşımız ve bizden olmak istesin de hep beraber bizim kültürümüzü ve gönlümüzü dünyaya yayalım. Я уверяю вас, это не просто мечты, это то, что мы напишем на бумаге, свои шаги, свои действия, и которые мы обязательно будем воплощать. Так будет, да поможет нам Всевышний. Bunlar birer hayal değil. Bunlar bugün konuşup bir yerlere yazacağımız ve ileride ulaşacağımız şeylerdir. Ve inşallah da öyle olacaktır. Tanrı bizi bu konuda yardımcı olsun. Можно обойти как-нибудь его аккуратно. Там дедушки сидят. Ну давайте, проходите. Проходите. Şimdi izninizle öğle tatili marifeti وسي أحساب ناس وياش تخدرا رجال خلعان دري شو قدر كله خبريا لحخش وقدرو عبخا خمدير يا الخلعان زي مش عارف يشتغل رجع مخلصاز مكاني معيتس شتوك راح يشبع سوي يا احترم سجانا جرفته بصباع ذات يخلص Уважаемые делегаты, давайте так поступим сейчас. Я прошу перевести для турецкой делегации. Сейчас у нас есть счетчики. Посчитаем, сколько в зале делегатов. Если кворум позволяет, проводим сейчас выборы председателя. Если не позволяет, то уходим на обед и будем просить руководителей делегации, чтобы нашли всех своих делегатов. Договорились? Я прошу теперь тогда так, счетчики выстроились по рядам. И прошу поднять свои вот эти карточки, кто здесь. И не опускайте, я прошу, вас будут считать довольно долго, складывать, минут 5 мы на это потратим, но чтобы было все легитимно.
Değerli delegelerimiz, şu an salonda kaç delege olduğunu anlayabilmek için lütfen delege kartları havaya kaldırın. Bunu niye yapıyoruz? Eğer forumu devam ettirmek ve oylama yapabilmek kadar sayımız varsa eğer oylamayı şimdi gerçekleştireceğiz. Eğer eksik olacaksak o zaman delege temsilcilerimiz aradan sonra kendi delegelerini hepsini toplayıp buraya dönecektir. Bu arada bu hesaplama işlemi biraz uzun sürdü. Lütfen bu hesaplama işlemi biraz uzun sürüyordur. Anlıyoruz. Biraz zor olabilir havada ellerinizi tutmak ama lütfen devam edin. Bizim arkadaşlarımızın işini bitirebilmek için. ورمي جامع خمسة يقابل الناس أقر حرس الشوق يحترق عيد وبرير بخزنوتيس حتيس تقول وتنور ومنصعي وجاي على أخوة خير هذا الوحي ورجع احتاج راح الجليل خزر نتفهم يلا يا حرب يا اشتعي حبيتها كثير من الفوز مزكح أجي آخر ماجيك ودي خد تنورة ويا زير تقطون في حضر جسم خليش حرام كومي في جروز وحاول كشيت تنورة بس يا أخي صريح هنا ريت أول شيء في وموش بنزور كرفن شماوي والناس موشية وقلت على أخوة يزيك الجنرال سكرتار كده الله شكره وكان مسكوه بريد ده ران وبري أخرب علام زي شاس حرسيست خوكوه ران سيشير بال أخرب ونال دراس بيروني بان ويركلت زمها سرقس خك سرقلت زمها وشتان بيال خرب بيجيش تختال خرخن ويش سيرا جوكاكي حوزر أبخا سرا يسعو كذا تذكر ستاني يسعر يستخزم برياوي بريعر الجباي بين ياشن يجوخ وشكسان أكيد زم أراد شوطنا كيف الحيدي عزتو بيجي الشوطة نار جرا كان أنا خلوا ما يقدر يسكنوما جرا خلصوز الناس يبنوا خيوحر على دم زرعات سرت شوط عالصوزر تراس بيروني بيبخي عالسرو بعض أرجع أنا كي كبين جسمي يعني بحق زكين أنا وريوه تشتري تنير بس نقول لهم يا أحتزوا بعبري يا شخص خني يجيب نتاج الجواب يعني يكون مساركم وبيجيب نتاج الجواب يقي تزداري راسه دنيا داكش جروب يمن بتساق شيء توريستو حز عليه أني رح غلط زكسيس حزمخ
يخوجران за организационно обсутано кацана коалиции шахт خوزي بشوف الدون وش زعم تزغي يا الله زكيزك زبسوروي راس ميروني وي جابش زنا صوت داوي حقنوا صوت شو يتسازوي شحود نحخوي ناس هريايما تسني عايز وتسني قالب ولا كعاد شكاكو شحو أريا وصل بسيخو بكعاد شكاكو شو زالا قدزم أريا يوم بخيخين بشعوازي بشو دزوز سالا كبيرا دياسبرا قال خلوا نص الزواز أني دحق بخومز دري دحق بخومز أريا حنيتر كلوز قاع نخا أرزقي زي كنزل والفخوك يومك قاعد زن زي وسروا زي حبسوا أبازا كبارا يتركني عزز سرا يسبام يسبخا زي بشو سعنا زي حوبخا زي خار حمد زنكو دي خبرات زي حي مش تا بغرا حمو يكسبنا بريخ زي بخا ويون دا شيطاب كشير يخا قالنا دا شكالا عمل يخز كيحي يخز في قاعد زن سكت صالب وتحب زن يرى يخيحب يخبيها متيابشو يريمو الطريق يريمو بشي على تفجيح زي تراس يروني بيجيب بيرجعنا خلا يرد أكاديمي خابش من أكاديمي كوبخا ويبريت خارجنا خلا وبراي ريس اللي حيبشو نجي ترى الله حيبشو مخيطة ريت تاك يسعى يعني كان سنجري تيجوم وبرا Sayın Dergilerimiz, Afazca şu an konuştuklarım, uzun konuştuklarım anlayan varsa çevirmeye geçmeyelim. Anlamayan varsa eğer kısmını bir özet yapalım. Подай, он كان يسمع ستة Kendisi kesinlikle reddedecektir, hayır yapmayın diyecektir ama benim size bir sözüm var. Taras Bey yaptığı işlemlerle ilgili bugüne kadar bunca yıl bizimle durduğu için ve bu kongrede başkanlık yaptığı için ve yardımcı olduğu için ona bir onur belgesini hazırlamak istiyorum müsaadenizle. Buna razı olanlar lütfen delege kartları kaldırın. Тарас Миронович, вы
Iță Ioarha Pora, Tăbupca Ioarha care de uite Tăbupca Roză Șțan, uși Săras Cane Hala Tăbupca asta, să hâuci Hauză vrea Arășupsă. Stânci de stop acestui Carlaga. Сижу спокойно, никому не мешаю. Sakin oturuyordum, hiç kimseyi rahatsız etmiyordum. Да, в заключение все-таки сказать. Bunun hepsinin sonucu olarak şunu söylemek istiyorum. Опять наш народ, который проживает в 54 странах мира, Dünyanın 54 ülkelerinde yaşayan bizim ırkımızı hepsini kucaklamak isterim. мне удалось проехать 38 стран. Ben sadece 38 ülkeyi dolaşabildim. Есть разные люди, которые по-разному воспринимают Апсора или Абхазию. Apsfora'yı veya Abhazya'yı yanlış, değişik şeklinde algılayan bir sürü kişi vardır. Вот один пример. В Тунисе мы находимся, и там писатель Абаза, которому 84 года. Örneğin Tunus'tayken bir yazarla tanıştık. O 84 yaşındaydı. Хаяча Жахнала, когда мы стали с ним говорить, он говорит, да, я слышал, что есть легенда, что мои предки пришли с Кавказа. Но кто они точно, я не знаю. Evet, onaylıyorum demiş. Duymuşumdur daha eskiden bir hayal şeklinde bu arkadaşımıza anlatılmış. Kafkasya'dan gelen bir atalarımız vardır diye. Ama tam olarak kim olduklarını ben de bilmiyorum demiş. И наша ассоциация, объединяющая весь народ, который объединяет всех, и государственных чиновников, и ученых, и политиков, и простых людей. Поэтому здесь для нас разницы никогда не было. Мы все были единым народом, который объединенный в этой организации. Bu yüzden bu kurumun çerçevesinde şunu söylemek istiyorum. Bu kurum herkesi bir yapar. Ve bu kurumun içerisinde hiç fark etmiyor kimliğin ne olduğunu veya devlet memuru musun veya basit vatandaş mısın ve ne iş yaptığını da hiç fark etmiyor. Bu kurum hepimizi bir yapan bir kurumdur. Всем вам, которые помогали Конгрессу, всем вам, которые любили свой народ и делали все, что можно для сохранения, для упрочения нашей государственности, огромное спасибо. Bizim devlet çalışmamıza, bizim kongre çalışmasına, kongrenin içerisinde yapılan tüm çalışmalara yardımcı olan, destekçi olan ve üyelerimize, hepinize teşekkür ediyorum. Я много раз хотел сложить свои полномочия, но каждый раз то Сергей Васильевич попросил, то Александр Золотинскович попросил. Но потом уже действительно, знаете, как говорят древние греки, сделал дело, уходи. Hatta daha önce çok kere istifa etmek istiyordum, yaşlıyım diyordum ama ilk seferinde Sergey Vasilyevich beni ikna etti. Ondan sonra Alexander Zolotinskevich beni ikna etti. Ama ben şunu demek istiyorum, Mısırlıların söylediği gibi işi yaptıysan Александр Золотинскович сказал мне самые правильные слова. Ложить, что захтаху. Aslında Alexander Zolotinskevich en doğru kelimeleri bana söyledi. Sen artık yaşlandın, sana gerek yok demiş. А моя сестра сказала еще лучше. Kardeşim de daha iyi. Варалома Ленин Дерхаштхету. Seni değil, Lenin'de öldürmüşler. Habiteu Paşa Zigişasva, Haybabara, Yatsla, Şartabzero Peşrukşa,
Акчирова, чкарасиха задеянышкза, харт конгресса чкарасихе ужранзиха зидахцей. Аринахас, хахадырха ахцару, убризахад шахацгалу, шацхрару, еще что зидахцару хаважлару захад. И тому далее. Biz bu zamana kadar yaptığımız tüm çalışmalarımız ve başarılarımız ve hedeflerimize ulaşmışız. Dolayısıyla buradan itibaren hepinize şunu diliyorum. Lütfen hedeflerinize ulaşın. Ayrıca tek olun, bir olun. Bu kurumun başında durun. Tekrar teşekkür ediyorum. Уважаемые делегаты, результаты подсчета. Sayın delegeler, hesaplama sonuçları. В зале на момент подсчета присутствовало 182 делегата. Hesaplama anında salonumuzda 182 tane kişi delege vardı. Для того, чтобы наши решения были легитимны, кворум 176 делегатов. Bizim kararlarımız devreye girmesi için 176 kişi gerekmektedir. Сегодня то, что сейчас в зале находится, количество делегатов легитимно, мы можем, во-первых, подтверждаем то, что это подтверждает то, что мы избрали почетного президента, мы можем дальше официально и для протокола, и для всех документов продолжать. И вопрос сегодня стоял, сегодня один, выборы председателя Высшего Совета. Во время предварительных консультаций и во время выступлений вот здесь сегодня была одна кандидатура на председателя Высшего Совета. Кандидатура Мусы Хабалевича Экзекова. Sayımız yeterli ve bugün az önce konuşma yapılan üzerinde ve daha önce yapılmış muhabbetlerine göre Musa Ekzekov başkan olarak oylamaya çağrılıyor. Для дальнейшей нашей процедуры, давайте так, сейчас будем голосовать. Нам надо определить со съездом форму голосования. Открытое голосование. Так поступает предложение, да? Я прошу проголосовать, кто за то, чтобы мы выбрали председателя Высшего Совета открытым голосованием. İlk olarak açık oylamayla oy vermemizi kabul edenleri formları kaldırsın. Прошу опустить. Кто против открытого голосования? İstemeyenler kaldırın. Кто воздержался? Oy vermeyen var mı? Принято единогласно, голосуем открытым голосованием. Hepimiz bir olarak karar veriyoruz ki açık oylama olacaktır. Так, ставлю тогда, если вы уже не возражаете, других предложений нет, это процедурный вопрос, ставлю на голосование выборы председателя Высшего Совета. Eğer mahsuru yoksa şu an başkan oylamasının seçimine geçeceğiz. Кандидатура одна. Экзеков Муса Хабалевич. Birinci Ekzekov Musa. Кто за? И прошу подольше подержать, будут считать. Lütfen biraz daha tutun ellerinizi havada hesaplamaları için. Кто против? Да. В протокол надо записать количество, кто за, поэтому надо посчитать. Protokole eklememiz gerekmektedir sayı, o yüzden hesaplamamız gerekmektedir. Хорошо, поступило предложение посчитать, кто против и воздержался, из общего количества потом сделать выводы. Bir önerimiz geldi. Согласны? Bir önerimiz geldi. Прошу опустить тогда.
oy vermeyenleri hesaplasak daha iyi olur. Прошу опустить. Кто против? Kim karşı olanlar var mıdır? Нет. Кто воздержался? Oy vermeyen var mıdır? Единогласно. Тогда протокол записываем. 182 голоса за. Против нет. Protokola ekliyoruz. 182 oyla başkan olarak bizim Musa Elzev'den seçilmiştir. Allah hedok физрастер. Вышвертует. Карасла. Allah yaxlayıcı aqarum, Allah hemşeratı isılayıcı, Allah hedok физрастер. Zımra, Allah hizata abazakha rınası, şlaşarахуш, рынасы, ждухуш, анна было-то отсамляйствуш, исхякивала в городу таила земля. Еще бхаргалуш. Аллах и думать в зиру захар. Аллах Beni çok mutlu ettiniz ve çok gurur ettiniz. İnşallah ilerideki çalışmamız istediğimiz şeklinde, başarılı şekilde geçecektir. Я хочу сказать, что еще раз напомнить, что это большая ответственность, это огромная ответственность. Но я рассчитываю на вас всех, что мы вместе будем работать и будем открывать новые возможности для нашего народа. Спасибо еще раз. Аллах иду Şunu söylemek istiyorum. Bu kocaman, sadece büyük değil, kocaman bir sorumluluktur. Ama inşallah sizin desteğinizle bunu atlatacağız ve çalışmamıza devam edeceğiz. Teşekkür ederim tekrar. Уважаемые делегаты, прежде чем разойтись на обед, еще объявление. Мы еще сегодня должны избрать руководителей региональных отделений и исполнительного секретаря. Потом, сейчас не все готовы, поэтому просьба от имени президиума во время обеда подумать, переговорить, договориться, и каждый регион, чтобы выдвинул своих руководителей, мы здесь съездом это проведем и выберем исполнительного секретаря. Остальное дальше уже по уставу. Prosedürümüzü anlatayım. Öğle yemeğine gitmeden önce şunu söyleyeyim. Bizim daha yapacağımız işimiz var.
bölgelerin temsilcileri, başkanlıkları seçilecektir. Ayrıca genel sekreterimiz seçilecektir. Size bir ricam olunur.